mai e pare mia to. Mau se mawhanga Maria. Watapeki he awhia e tau tahatoa. Ka koe ke o watapu mai tamatu i tupo wono. Ka mai tahin kuini na naspau. Tapa mo e whaituna i ksea. Ka mai hoi whawhonga e kau nopere. Pe whoke hoi whawhonga e kakai. Maromo lamari re rehi popogini hau eiki. Ko e whaoa se popogini mātounga ia i he tohi whaafisi. Ko mau he ofisi ko e ni e paremia me he whawhawhonga tonga tapua. Ia ko e na e ex-minister i he Pongau e ngahi ngawe lalahi. Pe whoke e takamamata. Na whahu mai i he awharaite au tō taha o siulai. Ai tohi me whawhonga koe ni o whaafisi me ne rakanga ex-minister he kabineti. O ku mainu peke te au pe a whataungia i e whetuna sea o whatatau ki he tutuni whamau anga ki he whawhonga koe ni. Pe ku koe toi ngā ia i ho asini tā sea. Ka uhi koe te ki ka amanaki en ke whahoko ho tari ui he whare. Ke whapapau te pompongini koe ex-minister koe ni ko whaafisi atu me kabineti. Koe pe sea, maloi mau whakamari. Mara ki e pare mia. Ono whahoko mai ia o afisiolo. O kai ke toi hakuat. Ai me pakoia tonga tapu i he eiki kabineti. A whoku pe i o no sea. O whanerea o tonga. Rake, hokat ono ui. Anta whare. Tabu e tia e wharerea. Tabu e paremia, o e minister kabineti. Tabu e hau e whawhawhonga e hau e nopere ne whio. E tabu e hau e whawhawhonga kakai. Ka e tāke whakahoko nui o e whare ki he ahoni. Hamoni te tolu a kosi o atma o fulma no. Eksea o e wharerea. Ek paremia. Ek tohon paremia. Ek minister ki ngahi ngai diplomatika ne whio. Namoe minister ki kautaua ne whio. Ek minister ki ngahi kautaha e pureanga. Moe mo ui. Ek minister whanua savea. Alan kolo me ngai kolo whakai natula. Ek minister ko moe ako ngawe. Ek minister tanak panga humai moe tute. Ek minister ngowe me toko ni wa o kau moe tautai. Ek minister ki ngai whakat whanua. Ek no pere mafu. Ek no pere tu whakano. Ek no pere tu la kepa. Ek no pere tu afitu. Ek no pere tu hangana. Ek no pere vehala. Isalin hai nesprinis kalani val fotofiri. Te vita fatafei puloka. Se viski o ala fsika. Matenta buenuelu. Ai sake valueke. Valo piven piukala. Kaperieri miditoni lan mata. Simone kapitaua buki. E safe he malatu. Alan petelo tangtau. Iseo kore ki to e whakaongo muka. Ek no pere tu la kepa. Ek no pere vehala.
se miski o la fsika. I se matanga e tariui, ue ngai poki kuma wen, poki mai e minista whanua, poki mo e knopere ki wakano, ya ma mwe poki Isalin Haines, Prinis Kalenival, Fotofiri. Koe ni he ho wiki koe tarima na ui. Koe tu na u mea tō mui mai pe, na koe mak mai we, poki tō mui mai, e kina pere tu lake paik sea. I sea koe nuku mak tō mui mai mue toi poki, e kina pere me hala. Nga tanga ia e tariwe whare ki pongpongi ni sea, malopito. Marot, karake ke taliwe pongini pe utapuen be moe to mak mofi. Tala maha kuni fuak i whalau maari le iai pre rea tong. Tape moe ni afio, uono, tape mo kuina naspau. Tape moe pinis karauni, pinis poto au karara, ma pinis nai takara. Tabatu ki hau eke whanua. Tabatu hei pare mia tō. O whanua. Ma kapniti. Tabatu ki he hau eke whanua. Ma Lord Pinis Kaniwal Fotofiri. Ma hau eke. Tabatu ki he hau eke whanua. Kai ka hata. Pompong. Aha tolu a kos. Wano. Kamata hatau whare. Mai whawhita. Marot ki e Mr. Tute. Tō maua i e lotere takamata ki o e Pompongini. Ko e mea na mea mea ki e pare mea he Pompongini o tō oia. Pea kure ko tia. O whikawak pea mo tari o i koia o e Pompongini. O kā mahina mai ai. Pe sea ia o e kapneti o e me pakoini ko wafisi. Pea koku marewa ki hona sea koe ni i he whare rea o tonga i he Pompongini ki ai. Koe a pia e ngai make he koe ni he Pompongini te tau hoko atu ki ai. I he Pompongini ho eik o pia e kawinga ma mawha koe ni o tuku mai. I te pire whare rea o matunga i ngahi tūtuoni ko tuku mai me whamauanga. O haia i e tau ase inita i e item whā, whika whā ngawe make he. Te o atu pēa e pui tua, e whamahino ai whatongia o e whare. E whahoko o whatatau ki he lao, pēa ki hiki he re kōti o e whemea aki o e ahoni. I e hiri o e whiri whare rea o ahu wanoa no wema wanoa wanima. Nai whahoko a ngahi hopo kore tuunga i he whiri a ia o iloa ko election petitions. O e ngahi wāhenga whiri e nima. A ia ko tongatapu ua, tongatapu hiwa, e ua tahataha, wawa taha ono, ne ua taha fitu. Ko ngahi tuwaki i nai mga tuunga ko toa i he ngahi tuwaki i he malumalu o e lao i he whiri whare rea. Kona tau ki he kuptolua, me kuptolu fitu, o e lao ki he whiri whare rea, ka pau e whakamo o ni a he ngahi tuwaki i he ngahi hoponi, o e mea e ua o pau ke hoko. Rock. O pau ke whata au ngai i he whamau anga lahi. Ai whiri whare rea, o e toko tahane tuwaki i. Pea ke oat i whamau anga lahi, ki he sea o whare rea,
ai tohi whamoe certificate of determination a hono whaka aonga o whiri ko ia. O hono ua, ko pau ke whakahifo e he whare rea ai whafofonga me hono sea i he whare rea. I he ngahi hopo kotoa ko e ni, i he ngahi wahenga whiri e ni mā. Ko tō mai me he whamau a ngā ai tohi whamooni, o whaha mai ai, whaha mai ai ola o i ngahi hoponi, i e sea o i whare rea. Nā e whamahino mai, ko whatai au ngā, e he whamau a ngalahi, a hono whiri i he whare rea, o e aho ua noa November, ua noa ua no, o e hou e whafufonga, o e ngāhi wahenga whiri e ua. Aia, honorable, Semis, i o ala sika, mai tonga tapu ua, pia mo honorable, lata e whaingata, tang mana, me niwa, tawhitu. Koe whatongi a rewa, o e whare rea ke whahifu, ai ongo whofongani, me hona taktaha sea i he whare. Neongo ia, wo whi whakawha pe hen, nā mau i a whalai te tōru taha, o siulai, wanoa wano, ai tohi whakawhisi, ai whakafofonga o niwa, tawhitu, me hono tuunga koe whakafofonga whare rea, mai niwa tawhitu. Pada tau ke kupu whiwha ko ni stūtone, o kamata lau a whakawhisi, aha whakafofonga, me hono sea i whare rea, e aha pe ko ia o whahu mai ai, e ne tohi whakawhisi, ke ik sea. I he ene pehe, ko o whakawhisi ai whakafofonga niwa, i he aha tō taha siulai, wanoa wano. E kai rewa whima, e toi hokwat, ano whakahifo, e he whare, me he sea, e ahoni, e kuane osi whakawhisi. Koe whakafofonga pe o tonga tapu wā, e whakahoko hono whakahifo, me hono sea, e whale reo ahoni. O kua whakatu watu, ko ik me mit, ke tau whakahoko ho tau whatongia, ko tūtūni i he lao. I he lao o whiri whane rea. Ke tau whakahifo, mi hono whakafofonga o tonga tapu ua, o Semis, Kioa, Lafu, Tika, mi hono sea i he whale rea. Ke tau whakahoko ai whakahifo, e tau whelotoi, pe consensus, pe ke whakaas, ia i here ko ti oi whimea akini. Pe koe Hansard record. Pe ke hoko ia koe tuoni whakawhale rea a ia ka resolution. E kai ke tau hikinima o ik, koe hui koe tuoni a lao ke tau whahifo ai whafofonga. Aia e kai ke te whai ha whahalot pe pālot, koe tau whelotoi o whanatau ki he lao. Koe i pompongeni, ki haa i re ko ti ai whale rea, ko ata ai sea o i whafofonga tonga tapu, pia mo i whafofonga newa taha whitu. Malo, koe ki koe ngata anga ia, kau aseni ki ko ia, i mea makehe. Tau hokat, koe kokarama koe ia ki Sea. Tapa sea o ki whi ui pe sea. O iho whahoko mai o kai ke unseat. Ai whafofonga niwa tawhitu. Kai whai e bene whawhisi. Koe maa motuan sea koe lao. Ka pai unseat he kai toi ngofua ke whiri he tau e niba.
ka hoko. Ka pau tau hangarea whakarea whakawhisia, ko doge ansitia. Harewa tu ke ka hau. O hinga i ko o haki ke whakatohanga i besea. Na o while mao pe ke whakakate o wawia e ansitia whakatau ke lao. Ko huwe ai whakawhisi ki mua. Te rei kakate foi process o election petition. O ko wai mea tu whehara. Ko ara pe whewi ke ki whamarara ko o esea. Tama vedo na kse pa tap mo e kambitis ka ni e pa ni am ko fa le ato. Ko la ve pa kse tu do na vedo ka ko pa vi pa pe he me ku nga ga na mai. O por pe mo ko nga ke be ke ko nga ko le ko tien ke o ko pa te to he re ko te fa le. O ia toki ko me ko ke fa fisco e pa fonga ni wa ta fitu. Yang fatau ke mea koe nei tonga tau fitu. O koe nei tohi whakawhis ke fitu na pahu mai a tōtaha au whai ki kōsi. Ta whaa pia ngai uhinga koe ni ai ne uhinga ni whakawhisi pe ku na whena pas pe o mea koe ni koe uhinga ka pau e lawa pe ke uhinga koe nei kōti ke lau ai ne tohi whakawhisi. Te whaa pe ai uhinga ni whakawhisi ka kōtui e whena pas pe ia koe lao. Mai uhinga i te whawhisi o tūtuni whawhamaua. Ka more kōti ai peke whare, ka tau kai tūtuni ke whonga ngāu i kano whahifu whare na kupe mea kei. Ai whawhonga whika tonga tāpua. Ka kore pēo ko ngā kore kōti ke lau e tohi ai whawhonga tohi whawhisi. Ke whaa pēo uhinga ka kōtui o whenā paspia mo e tūtuni e lau. Angua mea ko lau ke whawhonga tonga tāpwitu mo ngai tūtuni. Ai more hono sea. Que pago o filho como aí e o pagar também então foi a minha vida mal koe e whehu i uraki whoko mai me whawhonga tonga tapu uraki e tonga tapu whito kadak koe tōnga koe ni ko whai ai o e tohi whawhisi. Nai whai ai tohi whawhisi i e tōnga koe ni ko hono tūtōn whawhamaura. E whikaak pia moe whiri, pia i he ene pehe mōre ai. Ai ene hoko koe me mi pā o e wahenga ni wā, ai o mā whoki ai wahenga koe a tonga tapu wā. Pia koe ongo tohi na e whai mai mga tuonga i he tūtōni koe ni ai whamau whikaak pia moe wahi hopoi. Pia i he tūtōni koe ia o whakahoko mai peia ki he eksea e whale rea o tonga. Ko tūtō ni e pia i e ne pehe o ku atare wai a se a ia me aha ko ia e whai hana koe wahai, e whai whiri fō ki ai. Ko tōnga o ki ai. Ko tōnga koe ni whai mai mea mai ki ai e hau eke ki he tohi o ku iai pe ai tōnga koe ni na whakatōi pe i he pōpongi na e kai ke toi lau kono i ngā koe tūtō ni e whakahoka tūpe na mea mai te ki ai ai e kare mea tonga pe kawa pe moi whawhisi ko ia ai Mr. Pe koe me mi pai a kapineti koe tōnga i au kui ai tonga whit mea mai ai tongan pare mea na ai ke mea mai. Tap mo e fitu na ksia. Tap ke tampinisi ka peke o me mi pa fare ale. Sia ko toko ne peke fe hu iko no mai he fa fonga. So tap fitu o moni op to peia ka ku. O tu e ke fika aloa ki petu ko e tu ne lao. Ta mai he kupu fa no. O lao wen ke free ko disqualification ia pasi hanga ton peia ko ne mo wa hata i he free fare ale. O ango tu ko ki ha ki bribery. O tūtūni pe he ku whānoa ko pau, he ikai ke toi ngofua ke hoko ko candidate i a whoi waha tau ke tau e nimi. Ngai ku whatonga i pe kumoni pe mea waha ke he whatonga tau whitu, ka kutu pe lao e ko ku whānoa e lau whiri.
o stu ni pe ai ko yang ko ai fa winga ai mutuani ko hape tu ni ko lao o stramai pe lao e tu ni ko process pe ni of ka ko e fare ka ko stu pe tu ni ko ni ko lao ia mo tau te au ne o mai malo se Sia kata pehe. O mahuinga po sia ke whakakakato ai foi process ai rogo o mai he lao whiri. Ka pau, koe mea whakalao on sea. Ka pau te tau mātuku aki nai whakawhisi. Koe ke whakawhihia ia he lao. He koe whemau koe ai lao, he osi hopo, pau ke notify mai he whamauanga ai whare area, ke toki whare hono NCT sea. O ho haa pia uia, he nai hange pēni koe tau o vote of no confidence he tau atu. Lola tonga e lere foi process i te eke kakato, hoi foi whakawhisi ai. Pea whihi ai, vei u ai, kai ke mahino ha me ai. Ka kuhinga o hake i siu koe ni, he tau, ta ofe tau tore foi process i te ke os. Hoi whakawhisi ia. Ka paurewa e whehu ia a moi. Nai ansiti koe pe nai whakawhisi. Koe whakawhisi o ngofua pia ke toi whoki mai. Ka koe ansiti o wahi tūtūne ai lao. Ai ko kuhinga ia, o mahu inga ke tau pay attention ke issue koe. He kukai te totonu, ke rotonga lere foi process koe te ke kakato, uhue foi process for all. Ai ko kuhinga ia ko hake sia. E he clarity pia whare. Me vai pare mea. Se koe panga pengia ai toponi. O popo wat ki ngahi whime aki kau whawhonga. Koe nistu tone sea ko pe takpe tokanga ho whawhonga ki he kuku ono e ko nistu tone sea. Ko hik whelawe i hanga tono ni ka moe ka weinga koni o hake tong tapu fitu. Se koe kupu ono koe ko nistu tone pa mahino pe ai totongo whakafufu pe koe bribery pe kau aki pa moe whiwhirise ai o mo ua e toko ua he i hawhare. Ka pai ai ha whakamana e whai he whawhonga pe ko ha totong whawhufu koe uhi ke whaloto i ha taha ke whiri. Ia e whakailo ia ke mea ko ia e a ka ilo mo oni e whahifo i me wharearea. Se o tutune kupu ono ke whahifo me wharesea. Ka ngari ku whehanghangai ai kupu e ua e konis tone i o asnita sea. Ko hi toi tutuni pe kupu fitu ono e konis tone. Ka pekia pe nofo hataha o ka whawhonga. Sea koe nofo koe whawhisia. O ka no pere pe kakai, e koe whahifo pe ha me mi pahiri hono whahiro whawharearea. Ko pau e whekau lewa e kisea. Sea koe tuenga koe ko po pe kau akia mono tutuuni e whituuna e hoko atu e whilisiri. Ono sea ko pau ke tari hono whawhisia. Ko pau ke tau whahifo tau tomi he sea. Ko po fitu ono, ko pau ke tari e ne whawhisia na sea. Sea kone tu whehangangai pehe pe kone lao. Foki mai lewa ki he whituuna ko uhi koe lao koe wharearea. Ki ke whaino hino mai ai whanonga hala te tau whowai sea. E kei pure pe ai whituuna he asnita, pe ko whe momoa. Kau pu ngari pure whatarua pe o ngukupa ni koni stu tone sea. Ke tok whaparangi mai ho tutuni. Ke tokon pe ke me aki. Sia, ko kore pe ki te ki whamalala nge ko fitu ono. He was tuhu i mahino mai pe, o hanga ko fitu ono e kla. Ko fitu ono pehe. Ka pekia pe nofo hataha o kau whawhonga. E kau no pere pe kakai. Pea koe whakahifo, peha me mipa, hiri hono whakairo whakarearea. Ai au specific mai, o ku kau e whakahifo, he whatongia e whare, he hiri whakairo whakarearea. O kai ke uhinga e no fo ia koe, ke pehe ke nehanga ia o overwriting.
ai foi specific item element ko mai o ku kau pe mo whakahifo hiri whakailo ke tutu ne se hake to fi o hinga e ku hake se o kai kia ha palo pare mai pe whakahifo hange o he ko os whakafis ka koe mea whakalao i se o hinga tau os mahino pe ko to ko more no se ka koe kai koe ke tau whakakakato foi process koe whakailo whakawhare are he whiri koe mea ko ki o haa pe kai koe mea pe whitu na se Kalau saya tamu itu, kamu memi pada dia, untuk itu sih tokoh ini aja. Hari itu tu fitur no, ugai kondisi itu tu ngai me itu, elawa ya tu fili for, tu pergi ada, pergi nopo pergi resign ada hari itu tu fitur, pergi nopo lagi for, ada hari dia no saya pada dia. Ai mahino ia o kuia ia i ko totonu pe ia te hoko ana i mea tonu. Tau mai e ala tu ko te whakahifo ataha me ono sea. Pea mate ia paketea, hei, ore wau mate ka tu whakahifo koi patu ataha o sea. Ko mate pepe ko pekia pe ko ataha ia e sea. Ai ko muhinga ia o ai ke to o pe malunga ngi hafu totonu ia totonu. O tata ia i pe no totonu hange ko tu fiko no fitfa. Ko kai example pe na watu sea. Tapi kia tahu dan gua yang tok no sia amu ikut pergi apa gua pergi ni sia dan gua. Pergi tok ni sia mal. mahino o pito pe se whakawhakamata o mai minista mo ka ulo tonga o gen ke pekia a whakafonga i koe aia e mahu inga rewa whakahifo ko india ko ake hei koe uhinga e hono o mai koe ngahi scenario e malawa ke se kauga i hawhiri fo o kauai ai whakailo whakare aia lo tonga ke mo uipe hei kai ke tau to o mai tatore pekia override te koe nofo whakafisi ke override ke kakata foi process e malama whakatihi whakalao ke ne ke ansi ke kakata angeha tamato kai ke kakata foi process Kai ke ya ni tata dah sia betul. Saya ko uhinga i tano whakatata. Ko keisi ko ni tolu o gai pe o na totonu whakafoi tui pe. Ko uhinga a to ke kia ko for extreme example pe ia ke mahino e whapuonga. Ai mea e ala hoko. Kau ia to ia pada tau ke ko fitwa ai whapuonga ke whafis. Ko mea ia ko ke whai si o ke ai. Pe ufe uma pe lao ke ne tamai o pai ke tong ke fili ke tau e nima. Hange ko mea ko nei tokan ke kamata. Ka ko ni totono na ke whafisi ko hi mai pe ko ni sputo ne. Pa ko hinga ko tano katata o pai totono ai to taha ke resign ke whafisi. O ia e whainga maari na pekia ai to taha ko ia he kainga kimu ai e pehoko ai puto ni kon ke ANCP. They have all the rights. It was mahino pe and e hoko pe ia i he taimi pe ko ia. Palo se. Maari e pe mea ate puntongi ni kono ngā ko os whai tutu ni. Whai tutu ni pa mo te tau kapo mo tolu ke whakahalake tutu ni o mai. Maari a pitu. Ngai whai tutu ni ea ono whakahalake o i whiri. Ka ko os whai tutu ni a koe. Koe ahon mo mea mai hala tutu ni. Ko whatupanga ko ki mo tolu. Tutu ni koe ni ai mga tu mai a pamawawa. Pea ko whakahoko pēni o i tutu ni o mai ki e whare eke. Kai ko whai ke roto ke tue hoko atu e tau whemea ake ni ka whiai ngai mama o ko asi mai ia mai hapai. Tapu e sea, tapu e ho iki, tapu ke pare mea, pare mea tonga. E sea ko popo e pe peituna, mahino ki te lao ia. Koe kupu fitu ono uinga pe impeachment, ko e whai lo whapare area. O kos mahino pe lao, ko mea pe tau tolu e ni, ko ono whatoka ngai e tutu unia pa mauanga. Ko si hanga he lao set,
Mo ngahi condition mo ngahi fotu i to taha ko ia ko ansi i whakamauanga ono whakailo i whiri. O popoa ke peituna sea. Sea. O whio hake pe kupu tolua koe lao whiri. Ke tauhanga whakatokanga, ko isiu koe ni ko isiu whakalao. Koe kupu tolua pe heo no whakareasea. Kai aha kanditeiti ko whiri, iha whiri o whakamoni, o whie maari kai whakamauanga. I he whakamaui o hakore tuunga he tangi, i he whiri kone halaia ki he hia, i he kupu oua, wataha oua wa wha. Koe whakarea ni i he setes whakausi. Kene whakahai, koe whiri o kanditeiti ko ia o tae aonga, pea kapau, kone os nofo i hono sea i wharearea. Kuo pau ke whakahifo ia e he wharearea. Ko tu ia la. Ka pau hei kai ke tau whakahifo tae kakato ai foi process koe. Ka ko whakatu wat, ka pau e maua ki o ngau e koe whakafisi. Kai ke whakakakato e atape ke tisi. Wanga e kotu. He kui kai ke kakato e foi process i tu ni he lao kuo pau ke whakahifo. Se. Whapapa piki e whemea kipa mo e tutuni whaituna whekaata mo e whawhisi pe whahifo pe whawhonga o niwa. Se koe anga pe nie whakaukau e whotua tēnā tāke wharim. Ke tau tutuni pe ke whahifo e whawhonga e aho tau no si lau. Matunga pe to ako e ni koe uhi ke toki whawhenga marin i whatahe whare e aho tolo ato si. Kana talu tutuni whamau angai me ki mua sea. I siulai pe tai mai whahoko i mai hoko. O kike o sio au ki aha ano whaingata sea ke tau whaitutun ke tau tau ke koe whituna sea ke whahifo e wharengi e whawhonga o kamata me au tau noa o siulai. Tō whahuma ni tohi ana ku whawhise aho tō taha ka tau whakakato tau tau ai whia mao e lao ai ne o mai ke tutuni whamau anga ke whakahifo. Ko mea lahi ki tau whaatu mo whapapa i tutuni whamau anga. Ko tutuni whamau anga ki tau whahifo sea ne ongo ku whawhihi e ne tohi whawhisi. Kau i he whaituna pe sea ke tutuni aho whakahoko ai. Ne ongo nei ke ui whare i siulai tau tu whatamai a kos. Kai malawa pe sea iho whare ki tau whaitutuni ke aho o tau loto ai ki whahifo me wharensea. Ko mea pe whaituna ko anga petana kau na topon ki whaitutuni. Malo sea. Aro, kumaroa te whumea ki, kumaroa te mea mai e pandemia, ngai whetohi aki koe ni, o whai ai whehu ia, o i tūnga whanao. Ko kamata me he aho, ai whakataha ko ia, ai whakahoko ko ia o e tohi. Me ni hoko o fisiolohi, aon ko i ngā kutu hoko ini, ai whare o whakataha ai, whare rea toha. Ai aho. Ka whafoku lewa, i ngai aho ko ia, koe nei whai kutu ni, koe me ai, o hane ko ia, koe o hako mai, koe whamawanga rahi, ka te he whoki, i ngai koe whawhisi. Nai o mai koe ki ai, koe whakamo'u ni ia, koe whakamo'u i aho. Koe tūnga ia o kui ai. Pea koe ngahi tūtūni koe ia o whai kai toi tokanga o ko o maro atu o mai whatohanga koe ia. Ka koe a whangatūru e, whangatūru mai ia i he whataha koe ni ai whare i a hao ni pea mohono o mai. Ai tūtūni koe ia whamawanga a mai ngahi toi mawhisi. Ki e sea whare ia o whakahoko whakarerea ia i aho. Koe ngai taimu whai ia hako pēkei. Kai umaa ai ngahi tuuni whamauanga. Kai whai mai ki mo, kai whai koe, kai whenea koe ai whare. I a tō a hosi. E wanoa wano. O whai ai
ai fi mai no kai ya hon pe ko korea ke tau ko kwat ai fi mea kai fare ula ai ngā hilau hang nak mai ki ai e pongpongin ia e i ta no pe ki mi te ongo fulu pe ta wa e ki tai mi koe o ko kwai ta ta koe a ko korea ke tau ko kwat ke tau a se ni ta i e lao fika Será que foi uma feituna? Então, feituna para que e para mim a partida para que o aqui para que o fogo ka ko kita na que te moia o popo o pen que na mea ko ni to kon que fe que ai pe fakarea i he pupu fa ko ne taha au aspe ai ma o ko nga u aqui que fa tonga i pe to fa fonga a to ko a fa fonga fa rea ani wa to tapu na ma o pe kai nga tai pe o ko fa hif e fa rea ai a fa fonga ka ko ne lava lo wa ia kau lo ko tu ko ne kakato i palo se o ki fo tu atu pe o fe to ko se malo sai maro ko maro te wa ko ga to ta prima koe rea nei kamata koe koha no whamatara koe kuponi o ke te whalahi mai o pe koe whatongia rewa e whare rea ke whahifu ai o whafongan me hona tataha sea i e whare rea koe whare ai ta e wate Se, tapu fetuna exea, marola mari pompun o tapat ke tampinis klauni ek paremia me oik me mi pa fare area se koe ki feu pea mo toani koe tono hinga koe tuko toi whakawhisia whakawhisi koe whoke a tau taha se tu tonu mau ngai popo wa pea ke ek tau pere ke lau pe mua toki ni toi whakawhisi e koe angua whakakoe mo toani o to tonu ia ke lau me aho tutuni whamau anga ka pau lewa e tu e tau tare toi whawhisi ke e whawhisi mai pe he wharai te kōsi ka whalao lewa ne wahe ana e toi ngā tu koi ki mui ka kei ke lau ia me aho ana tutu i mea whamawanga ko raki ia se koe ua o mahino pe ia koe taimi u whaha tutu ni pe heni koe konga lalahi ke ua pe tutu ni a whamawanga whatatau ke lau ka pau halai e kei te whiri ka tako e tau nima ko tutu ni a ko ia o kei whaia e whare area o whaia whamawanga Kone hau whakatupe whamau kone o si tani reo, e ki te rawa tō taha kone ia o whiri e tāu nima. Kono whanofo koe me whare area, ko me e a whare area. E koe whonga ke ia, o nofo me whare area. O ko taha e ngai whonga, ko whakawhisi. O taha ka pau rewa, o kupu kona e lau koe ane nai, ka pau kone o si toko no sea, o lau whakapalangia, if he has taken his seat, o winga bea ka pau ko si kū mai ki he. O pau rewa ke ansitia. O tū hoa e lea ko ia if ka pau o si heni, o pau ke ansitia. O ne hanga whaawe matapā. Ka pau o whawhise tō tāko ia. Hangea tāko o spekia. O wiki te uhinga i te tō whapekia. O sia. Koe uhinga ia sea una alu ke. O tūtūne whamau anga i ke nofa tō tāko o te whileta e nima. Ai o mia ke whare area, en tūi ki puha. E maru koe la whare area, koe whonga ke hea wuki puha. Ka pau peo kei heni, pa kei ke whi whakawhisi, unseat. Ka pau whakawhisi mai, osi kei ke te kauta me. Koe paro pare mai, koe aho po lau me iai, a whakawhisi. Ka pau rewa whakawhisi a whai ke kua si sea. O hinga e ka tūtune whakamau ia talu mea a mai. E kei wahe pia mga hibonu ia o kei a ana. Koe ki paro pare mai pia, wanga pia tuha ke whaituna sea. Ka pau rewa au pe, o totonu le vai ke unseat o whakafoki. Ke aho na tuuni ai a whakamau anga. Kau ke aho o whiri ai, ke toi whakawhisi mai ai e sea. Ranga pia whakatu atu e sea ke whituna maro e mawhakamari. Aro, ko rawe i atu o mo teki i e pumpungi. Ngai kai ao ngai lotu nai whai mai e eki staa. Koe tō konga koe pumpungi ni o so atu ki mō tōru
ai whakalao ko ia hono te titoa. Osi. Koe whakanawe i koe ni mo te whakalahi mai koe ki ai, o mo talanga taa he tu uni nei o mai. Pea ko toka ngā atu ki ai, whai e ngai mea ni whai te mea aki, o pā atu he ta wha ke he ui kai te mo toka i tu uni ko. Mo toka nga nā mo fō atu ai, e mana tu he kau tama koe ni, ai tu uni o mai. Hau patungi ai, o atu, whatatau, pea mo e tuunga koe ui ai ho tau ko eiki, e whawhawhonga ku wai ki tua. Koe mea koe taha o kumo hanga o mai, o kumo te o mai e wei wei oa. Ke whai tūtōni a whamau anga. Tau tau ki o tau wahanga tae. Ke tau whaka apa apa ki ai. Ono o hinga o kumaka o ngai i he ngā ue ai whare. Koe ia koe ku whatoa ngai pe ko o whakahifo i e whare. Koe ngai tōnga koe nei whai mai ki ai e koe whawhiski mo. Ngai tūtōni a whamau anga ki mua. O whahoko ia whakalao i he ahoni ono mai ke whare eike, pe ko tāri he whare eike, ka ko kore ke tau kokwat, ke tau ngahi ngā ue, pe ko tui ukulahi ai ngahi ngā ue, panganaki mai i he pongpong ini, pe ukulahi mai ngahi mea ke whai whi mea ki ai, ke tau kokwatu, ke tōnga koe ni ki ai, ke tau ngahi ngā ue koe ni, ki he lao, ngahi lao, whikanima koe ni e taha, lao, whika tolu, pā, wano, wano, pe ko kore hen ke eiki star, pāanga. E kātā ki o mahi ki pui pui tu, whika wā ki pia mo la koe ni, ki mo pe tu kokwatu, tau ngahi ngā ui koe ki ai, koe kore atu e kore mia, tong, mea mai, ua koe mo la o whakanganga, ke whaunga ngā ue, mo ngahi service, to tong paanga ua noa, wao noa. Ek mi sta paanga. Ano. Koe lau whaunga ngā ue mo ngahi service to tong paanga sea, o ku uhinga i ki ngahi whaunga to tong paanga whangano pōni o ku malu, wawe, whaingofua ka mo te maange. Koe lau whaunga ni sea o ku whotu mai ia, ai ngahi mawhai who'ou, ki he whaunga hono totongi paanga who'ou, wharoto whanua, ka mo e totongi kolosi, mo tōpure anga ke ata mo hu ki toa ki he kakai. Kone tuka tai minisea o ku lotonga i he malmalu pe ia ai lao koe ni panke puresea. Kau ki kai ke iaha ngahi lao pe koa ngahi tutu uni ke ne hanga o whakau mai ai mea pui koe digital currency sea pe koe cyber risks. Ai koe uhinga no whaku mai lao koe ni sea koe uhinga no whawhiofi mai ni lao ki he ngahi teknolosia koe aho sea. Koe lao koe ni nai whai pe ai ngahi whatanoa ki u sekta whakau aki sea. Angi koe upanke whakomesiare koe NZP, PSP, TTP, pa mai MPF a sea. Pa koe lahi ngahi whotu koe na o mai ke wharerei. Ai lao koe ni koe uki koe ngahi mea na nau whawho mai he Alliance of Financial Inclusion, ai koe AFI sea. Ai koe panke pure hongo fulu. O nau kau mai ki hono review ai lao koe ni nai nau whakakatu sea. Ko ngā lahi ngai whotu nai wharerei o ku uhinga ia i he regulation ni, a ia e toki whai ngau ki ai ki o ka tari he wharengi ai la whangau koe ni. Ai ka ngahi ngau koe ia tok whai ia a mui. Ka koe la koe ni i no whalufua sea e toko ni ia ki e kakai whalufua. Koe uhi koe ngahi whaunga to topa anga whai elektronika amanak ke toi whaingofua ange, toi maa ange, toi lelei ange ia ki lang whakaraka sektoa kotoa. Ka pehe whoki ki ngahi ngau e koe tau tai, koe taku matase. Ai a koe
ki whamata no pe ia ki he la koe ni sea. Kono whahu mai ni mātunga i ngai teknolosia talawhaanga fo o te ke whahala o kene pure nā tō sea. Ka i he malmal pe nia ai pange pure. I he whenotoi pa koni pa spy consultation pa mo pange sea. Poto ati tau la pakse. Whawhanganga ki whaunga ngā ue, ngā se vesto tōng pāanga, waf mau ful mau no. Ko la whanganga te halao ke tutun ki hana pure i motoka ngā ia ngā whaunga ngā ue te tōng pāanga, ngā se vesto tōng pāanga, ngā kautaha o ngā whakahoko ai business se vesto tōng pāanga, mo pāanga whakailektроnika ke tutun ni ki hanga hinea whelate. O tutun ni he tui, wharearea o tonga, i whakataharea, o preanga o pehe. Ko ngā ulaki, tala teo, kupulaki, i ngā no, eu ia laoni, koe lao ke whaunga ngā ue me ngā se vesto tong paanga wa mau fulmao no. Koe uroto ke tari lau rock. Koe lau koe ni, kataka ni. Sia o not gati tak tapi pulo ka matin ta pulo pa isa ke lalu ke polo piven tukal apa dia ni to na mata sa ngon ka pitawa buki e sa fe malatu alan tan tau eknista ta na pango mai mutute eknista nai ka ta puanga eknista ngai ngafati kilometri ka nya fio ek paremia ek ton paremia eknista na for ik staan ngoe, ik no pere hangan, no pere grafitu, ik no pere maf. O loto ko doa ho ik ko ni ke to kufu mahima. Aro, tari, kudong ihawat ke komit lao, ai lao fugatol pa wano. Tapi itu pupuk ada saya punya dia benda tu kita kau bilang. Kalau kau ini aku kita bilang tu kau bilang dia. Kita nak tahu kalau kau pupuk awal ni mak. Kau biar ke kau bilang so itu ada kalau ubi nak punya tu tapi itu. Kau pupuk hiba. Hiba kau punya ai kau hiba kau tahu proportion. Kau biar kau ni ubi ngak kita kau ni pe ubi ngak kau tu lah kau ni jadi pupuk. Aro, whakatu e wafoke lao ko ni, whakatolo, ke komiti lao, ke whahana wakai ki ai. Se kata ko popota ki tu hi ki ko mi pa ko hi ko se ka e tin ka mo e tala pa anga pa fonga toto fo o fa electronica se to pa ta na ke piku ko mi pa Whakatu e me panemia, ke awe lao ko ni, ke komiti panga, wapopo kai, wapo, kataria, ke awe komita panga. Se, apa betuna, kaya nga pe whakaukau sia, pe lawa pe ke join committee. Committee panga ma committee lawa, sia pe committee panga e. Kaya nga pe koe lao se. Waro, wange ka tea koe komiti panga, mo komiti na whakata. Na whakata hana wai, ai mo komiti ua koe na lao pa mo panga, i taimu na whakata hai. Pea koe na mea mai pe kia e panemia, whakata kia lao pa mo panga. Kārie, kata kumi hak, tau ki marono, e tau hoko ke ngāo whia whā, ngāo whanganga ki he panke pune, resi kai credit whawhonua, wanoa wāono, kata ku korea ke e panemia, ni me mai whiawat pia mai ngāo koni. malo se da pe fetuna ka mo hok me mi pa whalerea tonga. Ko e la whanganga whika wha wafe wā nope ko la whanganga ki e pange pure le sita kretiti whawhanua se. Pe no whaparangi ko Reserve Bank National Credit Register.
Se koe tamua lafangang koe ni ke fotu hale sita whafonua ki hono purei ai tāna tauhi tuku atu e ngai whamatala kure titi pe koe credit o ngawe aki e ngahi panke e poki ki e ngahi kautaha no panke i kai koha panke i he taimi koe o ku tāri ai pe kai tāri ha ngahi kore no sea koe tahani e paparema lahi ki he tuai hono whetari ake ngahi kore no ko hi koe ngahi whakamore ke he ukautaha panke ki hono whekumi ngahi whamatala koe ni. I he lorotonga ni sea o ngawe aki e ngahi panke ke whahoko ngahi whekumi ke ngahi whamatala koe ni ai kautaha muri i fisi. Pea ko hiki atu e kautaha muri koe ni ki Asteria ki Brisbane au ku kamata ke holo e wharalaanga pe foki ki he pahino ai ngahi whamatala ki upanke koe tonga ni. Pea koe ia ku poupou e ngahi panke sea ki e fotu e lesisita whafonua koe ni ki he koe titi ai whanua sea. Pea o ka lava pea tari he wharengi e lau koe ni iai mo e tokoni whaonoponi au pito ki hono tauhiwha i Electronica ai lesisita me he panke whalakalaka o Asia pe ko ADP ke te wawe ange tonu pe te mahino mo kakato ange tukunga pau ai whakoe titi e tonga tahu toa pe o kore no i tongan sea. Pe fo ke ngahi whamatala whawhoi tui tui. Nā e whahoko pe ai tā no rere pa ma ngahi panke wha. Pe fo ki he ngahi kautaha whapanga ui kai koha panke. Ka waki ai money lenders, koe kau microfinance institution, pe fo ki he retirement fund sea. Pe fo ki he kau loia tau kei i malai koe ni. Kau pe ki he ni ai whatano ki he potngau e pāanga, pe fo ki he potngau e tokon paremia. Pena whai fo ki mo tāno ki u civil society sea, na e whakatoe o kautaha whikau aki, na e whai whatano ki ai pa moe o kupo e ni maono. Pea pefo ki he tatau e la whanganga sea, na e tuki tua i he website ai panke pure, pea na e kau ai hono tāna ki ngahi whamatala makehe, ki hono whakaukau i, hono whatu e lau koe ni sea. Pea na e kau ki ai moe Association of Banks i whatanoa sea, ai koe panke koe wha koe ni tonga ni, pea mga he kau taha no e nima i hono whatanoa i la whangang koe ni. Ko konga lahi ngahi feedback, na e whawhok mai mi hono whatanoa i la whangang koe ni sea, ai lesisita. Koe tokanga pe ki he ngahi mea ia, e toki whahu ia he taim kou tare lao pa whawhoki mai regulation i sea. Lahi na hoha aki he fees pe whoki e totong tau tea, mo formu kou whawholo aki. Ai lesisita sea, koe ngahi mea koe ia, e hoko atu ngā ue whaofi, pa mo panke, mo kautaha whikau aki, e taim koe whatu ai a regulation ni, pa e tau whapapau i he i anga mahini, whonga ngā mahini pe sea i he kapineti pa tau whahu mai ki whareare ana. Koe tutuni koe ki hono whakau ai ngai whamatala koe kohiri sea, pe koe historical records o i kai ke iaha tutun pau e lau ki ai, kai iai pe whea mau mi he kau customer ki nau tau whahu mai sea. Nā e whamahino koe lau koe ni o whatau mua ai ke kau ki ai ngahi panke, pea pehe whoki ki he ngahi kautaha whakapaanga o kai koha panke sea. O schedule e ua. I no kamata koe lau koe ni, e kamata pe ngā ue pa mau panke, e toki whakau mai, e o kautaha no ki kai koha panke, a mui, hini ono whakarerei i ngahi isiu koe ni i he regulation ni tok whahau mai a mui. Sea koe tōn lahi, ai lau koe ni, ke te whaingofua ange, ai whetawhi aki holo ai paanga, ke te wawe ange hono tāri e ngahi no koe ni ukore me upanke,
Pe pe foki e toko ni la ko ni ki ta ofi ai ngahi no ko fulahi e mo wasea. Ko ki ko tonu mo toi hao nga ai ngahi whamatala ke totonu pe mo toko ni ke langa whaalaka e whanua sea. Se o kau ni ngai regulation for law hono fie ma ke whakakato tō whakahu mai ke tari he whare e kinsea kai pōpō ki hono tū hifo ai lahi totongi paanga ki he no ko uhi ko ngai whamore ma ke tau totongi aho ni he hanga le sita ko e ni o holo ki ngai whamore ma ke ko ia ke pōpō pe ki he whe ma o e se tātau taha sea. Koe whotu at se ke tawla urua ki la whangang koe ni. Ma. La whanganga ki pange pure, e le sisita kure e titi whakafunua wa ma o fulma no. Ko la whanganga ki hala o whilawe i mono whau. O hare sisita kure e titi whakafunua. O kututuni e tui mo whare area o tonga i whakataha area o pure anga o pehe. O ngā ulua ki, tala teo. Kupuluaki, i ngā no. E ui e lao ni ko e lao ki pange pure, le sisita kure e titi whakafunua wa ma o fulma no. Koe moro to ke tari lau roaki. Koe la koe ni, tako e ke monimo. Se o kia te tawhatawi puloka maa tēnta pōruelu e sake wangueke, paula pimenu piukala, ka peri e kui tonan mata, se ngone ka pitawa wuki, e safe malatu Alan Tangtau, e ki minista ako, e ki minista ngahi ngawha diplomatika e neafio, e ki paremia, e ki tokan paremia, e ki minista ngahi ngawha lau whanua, e ki minista ngoe, e ki no pere tu hangan, e ki no pere tu hafitu, e ki no pere maafu. Ulo toke toko hongo fulu maafitu. Koe ke loto ki tari e lau koe ni ka tako hoi ka monimo. E ki seu ki kai ha loto pehe. Aro. Koe ke he komit lau, wapupo kai e paremia. Se koe la whakanga ni me pange pure ke pe popo ke whakawat mo e komipanga sea. Aro. Awen ke komiti whaanga pe moe komit lau. Aro. Ka hokwat ngai report pe moe tutu ne ngai ngau e whupanga. I he report watawa e ofisi. O komisiona ke whawhipaki. Tai whai tutonu. Wano wawha wani ma. E toi ka niu ku whakaho ke hau fulu manima, o katopa, wak mau fulu manima. Ki e kse whare area, nuka lofa. Whatatau ki ngahi lao komisioni ke whawhipaki o e tai whai totonu. Wahi wanoa. O whakahua tua e komisiona ai report whakatau ki he tau o kua whakaosi ke aho tolungo fulu o sune wak mau fulu manima. Ko whakatahataha i ai reporti o whakatau ki ngā whiemau o kufotu i he lao. I kupuni mga fulu maa no kupsi i ua o lao e komisioni ke whawhipaki o e tai whai totonu. Wahe ua. O mawhuatu watu ke pulusi ai report ko ini ki tua ki kakai. O whakata e whuatu ko ini ai eksea o e wharearea ke tukuat o ai report ki tua o tatau ai pe lolotonga whakataha ai wharearea pe kai. Whakapapatu, whamongai a Chris Lahati, komisiona ke whakawhipaki i o e tai whai totonu. Malukse. Me mai minsta ngā. Tap mo e whetuna ksia, pe tap mo e company si mo me mi pa e wharearea. Sia koe komiti koe ripoti whakatau pene ke he wāwhe ua wha ua nima. Ai komisioni tau koe whaihala. Sia koe whamahino pe ke he whare e kini. Koe komisioni whakoni o kutu tau ataina pe kini ngahi ngāwe. Ka koe ne whihokataki pe anai pe mo e potunga e motuani. I he taimi o whakahoko mai ai e nau ngahi whie mao. Whakapaanga ke whakahu ki he pureanga. Pea koe
Toi ngai ngau e kai ai komisioni ko ni o tu tau atai na pe ai ape ko ya ha mai ko ni he na report ko ni ko foto ar pe ke fitu na ko me fare iki ya na o me ki ai ka ko report fa ta wen me wa fe wa fa ke wa fe wa ni malo ikse Tama petuna eksea ko formalo pe ke ton pandemia no fra ko mai le o komison ta tai na ko ni eksea ono inga pe ko komison ni ma tak ma inga o hanga te au ko fu fu report ke ko on ke fare ale atonga talo no tu foto ko ki muini foto ape mo ko petuna tu ki fu ke komit ka ka tose malo o foto e pe mo e o mo tari foto e ke tu ko mi ka kato wa bo bo ke tari e report ko ia mi sa la e o ko ia ki e ko mi ka kato pone ua report ia e ofisi e tensioniare wano wa fa wano wani ma ta kla ko la mai ko ai report ko ni Tēku ni whā me tolu ngoful mātaha ma asi waf ma ngoful māno. Lot waia, eksea, wharerea. Ko whakapapa, ki whahua tuheni e whamatala whakatau e ofisi o e a tita seniare, ke tau whapanga ku ngata ki a tolu ngoful o suni waf ma ngoful mānima, o whakatatau ki kupu ngoful mawha, o e lao ki a tita a bureanga waf ma fitu, mohono ngai whakatonu. Whamooni, loto mo ua whātu mawhasi, a tita seniare. aro ko le pe ke tui foi ni ke ko mi ka kato wa po po ke bose aro tui foi report ia e tensioniare ko mi ka kato e pandemia Se nai ke o foto at ke tu i fan ke kompanga. Ko na ku ke sto tun ke tu ke kom ka to ke to fa Korea. sa popo pe ke petuna na lava ke tu fu komit ka kato pe lava pe ia me komit ka kato ke foto ke tu ke komit pa nga ko me ai pandemia ai fu pe ke sia bang pandemia o sai pe ke tui foi ko mi ka kato ka to ke Ke sai na sto lo ta ke tu tu ni ko sto i fa ke komita ke komiti ka to se ka ta. aro ai ke ta ho wat tari pe e pandemia report yo no pone tolo da ke ka ke la mai fota report fota wa ofisi niane ono fa ono wani ma Te poi kori ku whau mai ke tohi whakaha ke woful mahi wa September wa ma woful mani ma. Iksea wharerea tonga nuka alofa. Iksea whaumatala whakatau e ofisi o e atenseniare ke tau whapaanga wa woful mawha wa woful mani ma. Whatatau ke kupu ni mga woful mata kubisi nima o lawe konistutone o tonga. O ko whakapapa atu ki whitu una mo whakahuat o e whakamatala whakatau e ofisi o e atenseniare ke tau whapaanga wano wafa wano wanima. Katak whatonga iang e ko te tau tongu fumanima whamatau whakatau e ofisi o atenseniare ke tau whapaanga wano wafa wano wanima. Whapapatu whamoni linda sa whalamuitui atenseniare. Malaksia. apo e feito na xe ke pe ke tam principio me me fa parecia ko report na e ofisi tensioniare ai me he wa ta wa fi wa fa ke wa fe wa ni ma ange pe ko ia ko na tu la te tau pe mo e ofisi tau e anti corruption ni tau tai na pe fo ki ai potunga ko ni o na fatongia o to ne con istuto ne ko fatongia pe potunga o ko no fa hoko e na ngai fi ma o fa pa anga ki he pureanga ka ko fo tu wat pe exia ha tu ni ka e faria malo se kama fitu na ikse pa formalo ke ton pandemia i reporti ko ko pe tu fu mo ke komit ka kato ikse malo wa bo bo ke bo bo ke tui fo ki he ko mi ka kato
mai report whata wa official attention yare wano wafa wano wanima. Hawat 1.5 report whata wa patungawe panga. Aho fulmatolu February waf mau fulmano. Lot vaya, Ixea, official Fadarea Tonga, Nualofa. Lot vaya. Tuak mo formatal whata wa patungawe panga, ki tau wha panga na ngata ki atolu ngofulu o suni. Waf mau fulmanima. Patatau mo firma wa kupu nimang fulmata, kupu si nima o konistutone o Tonga. O ko fifia ki whakahokot ki whituuna. E whakamatala whakatau e putungai pahanga ki tau whakapahanga na ngata ki atolu ngofulu o suni waf mau fulmanima. Whakapapatu, whamonga na bolo, watai whaingata atang mana, minista pahanga. Oikse. Hame magia minista panga. Se koe whamatala whatau ni ai pot ngā panga, koe whapanga ki tau whapanga wafi wafa ki wanima, hangi pe koe mea he hoi ki whare, o ku tonke alwha taha ni pe moe whamatala paanga, pe koe audited accounts ai kuro tonga i whare pe sea. Fotu at peki atu tūni e whituna se pe tūhif ki kong panga pe kong kakato, ka ko tui ku tonge alwha taha ni pa mo whamatala panga sea. Audited accounts. Mea mai e pare mea ke whotu whata hei whoi ni pia moe audit accounts. Koe sea. Ma whotu e minista panga ke whotu whata hei whoi ni ne reporti pia moe audit accounts. Wafi me ngai. Seke popo at peka pa tui whapeke komiti kakato. Inga ke toki whamahino ai. O mau ke whamapopo mon pene ia e o te takaru i ke fufoke mau manatu ki ai. Ko popo atu i ke tui whape mo ke komiti kakato pa toki wakai i ai pe arifu ke komiti pangahange pe ko whotu ki mua i se. Koe se, koe ne whahu mai whoku e konga nau koe ni patseti ki he tau whapanga who'o. Ai ke ke whu mai noi pe ko whewhi tu ki ai whare area pe ki he kompanga pe ko whafu mai ki whare insea. O popo at ka pag na whewhi me ak pe ki he ripot koe ni komi kakato ku ata pe sea. Wapopo ke ai. Popo ke tui whape komiti kakato. Maro goia o mai report whata koe putungai panga. Ko wahau ki he komita kato whafi mea kiai. E te wahaka ki he komita panga. Maro. Hawat. Ki he ono pwene nima report whata. Ka mei teki. Report koni whakaha hatolu ngofulu Januari waf mau fulmano. Lot vaya, Ixea Fadarea, Office Fadarea Tonga Nualofa. Lot vaya, whatatau ki kup ni mangofulu mataha, kupsi nima konistutone o Tonga. Ugo whakapapa, ki whakahoko atu, ahono whakahuat o report, whakamatala whakatahu, e patungau, e whakamatala ea, mawanga iwi, mawanga whakamatala, tokanga i kina ngahi whakatamaki, a takai, whetutaki, wheriuriwaki o ea, mo e tokanga i kina malu whakakompiuta, meidek, ki he tau whakapahanga, wafma o fulma wha, wafma o fulma nima. Whakapapatu, whamoni, lot whakawhanua, e pare mia mo minista ki patungau meidek. Malakse. Sea koe report whakatau ni e miteki ki he tau wafi wafa ki wanima. Foto at ki tu ke komi kakato sea. Popo se. Aro, e pare mea koe report whata koe ai mei teki. O whotu petari, oi whai se komita kato. Hawat. Ono pwene ono. Mihi ik mistaki putungai tak mamatama floi vewa. Ke sea whareare au Tonga. Ahu o fulma ua. E peleri wafma o fulma no. Report whakatau e putungai tak mamatama floi vewa. Wafma o fulma wha. Wafma o fulma nima.
Ko whakapapa mo whakahakot ki whituna, report whakatau, potunga tak mamata me whalau ewa, ki ta whapaanga, wano ua wha, wanoa, wanima. Whapapat, whamoni, na bol se miski ola fsika, mista ki he tak mamata me whalau ewa, ngai tak mamata me whalau ewa. Maleksia. Saya koe report ti whataun ke wafi wafa wani mai potnga tak mamata. Foto at kitu hif ke komika kato se. Popo e se. Malo. Haro ik mista tak mamat. Tari ai kore ko ia ke tuhifu ai ripoti ai putunga tak mamata ke komika kato. Hoat ki ono poene fitu report fatau ofisi ombudsmani wano wafa wano wanima. Report ko ni whahuma ki tohi whaaha ku waful ma fitu, e beleri, waf ma waful ma no. Ik se whala rea tonga, nuka lofa. Lot vaya, whamatal whatau ofisi ombudsmani, tau whapaanga, wano wafa, wano wanima. Whatatau me whima o e kupu wafulu ma nima, o lao ombudsmani waf ma taha, o gowhiwhia ki whakahokot, ai whakamatala whakatau, ki ngahi ngao na whakahoko he ofisi ombudsmani, I mahina e hongo fulu ma ua, mi hao loki o sirai, waf ma o fulu ma wha, ki hao tolunga fulu o suni, waf ma o fulu ma nima. Whapapatu, whamoni, arisi, na a tamu e peau, ombudsmani. Malaksia. Se ko malo ke foto at pe ke tu ifo yo ke komit ka kato se. Tari ia report fatau ombudsmani ke tuhifu ia ke komika kato. Ono poene walo report e komson fini. Ki hono whakahoko e whiwhanere wano wanima. Nau reporti. Report ko ni whahumea e haono Februari waf ma o fulu ma no. Ik no perevaya, ik sea wharerea tonga, office e wharerea tonga no alofa. Ik sea, report whakatau e komson fini ki he tau ua awhi ma o fulu ma nima. Ugo whakapapa mo atu hini e tatau e tolunga fulu report whakatau e komson fini ki he tau ua ma o fulu ma nima. Aia ko whakahoko ki hini a whio ko tui. Ya mo eksea o wharerea o whatatau ki kup hongo fulu ma wha o lao ki komson fini ua ma hongo fulu. Whapapat, whamon gai, no bol lot talketi, keisi, sea, komson fini. Alexia. Tamo e whituna exia, tamo pirinisi o meni pai whare. Sea koe komison whiri atonga ku tu tau taina pesia. Ka ku whakafou mai e putunga e whamawanga. Koe tuku mai peke whare ikin, pe waha mo tutu ni kai koe reporten whikawaki pea mo e ngā ue ke whiri whare area. E ta uafe wanima. Mui ngahi mea ke pesia. Mana. Se ko malo ke tongan paremia I ono whahu mai report tau taina ko ni se ka foto at ke tu ifo mo ke komit ka kato. Malo se. Wapapuke. No bo tari e tuhifu e ke komiti kakato. Ta hokat ono poene hiwa. Tutun ke ngai ngau e whapanga. Februari wanima pange pure e whafonua tonga. Rake. O lao ni whakahuma e ki tohi a ho hongo fulu ma walu me ua ma o fulu ma no. Lot vaya, sea wharerea tonga. Ik sea, fotu tu ngā whapanga e pange pure whafonua tonga. Februari ua ma o fulu ma nima, mo Agosti ua ma o fulu ma nima. O whapapa ki whakahokot ki whitu una. Whatatau mo whima o e kupu nima ngo fulu a kupsi tolu o e lao o e pange pure whafonua tonga. Ai whukotu tu ngā au e whakapaanga. Februari wa ma o fulu ma nima, mo Agosti wa ma o fulu ma nima, ai pange pure whafonua a tonga. O kuat o e tohini whakataha mo tatau e tonga fulu ma nima, taktaha o e ongo report ko e ni. Wapapatu, wamoni, lot whafanua, Minister paanga reo reo. Alexia. Malo sea. Koe ngā report ko ke ni whahu mai mi he panke pore. Ai ko ni whahu mai e report tutun ngā whapanga me Februari wafe wanima pe mo Agosti wafe wanima.
whatatape ki lau koe pange pure sea, kuien koe monetary policy, pe ko no koe ngahi tutuni e pange pure, ki ono le vai le rei a hiki e tatongkolo a sea, pe koe inflation. Whonga pe ua hono pure i inflation sea, koe fiscal policy, ko pure ke pure angana e tau paske patseti, pe koe whakamore, pe koe tānaki ai pure anga, pa me monetary policy, ai au e malmaru e pange pure, pa koe ne reportien ki akos wafi wanima mo February wafi wanima sea, o whahu mai ke wharen. Whatatau ki he report koe ni sea, neongo ia i e hiki tatongkoloa mga tunga i he tau koe ni i Iran, ka whawhewhanaki ki he historia koe hi koloa sea, o ku whaipe ai whatongia ai whaipaangapa mo e pange pure ke whawhiofi ai hiki koe koloa ki he reference rate ai koe pese te nima sea. Ka koe kakato i report koe mi he ngahi mahina koe i he wafi wani mau whahu mai ki wharekin sea. Tama pe tūna ki sea whamaro ke pandemia no whahu mai report matua ki mahu inga koni whakaat mo hiki ke totongi koloa tuku wha ekonomika ka whotu atse ke tuku ifu mo ke komiti kakato. Pala sea. Tare, wapapuke, aro, ono, koine hao full, wa tutoni ngai ngau e whapanga, a koe wanima, pange pure, rea ki kake, ki ne lau mai, we tutoni koe ni ko oso no, nao slawat pia ni nai, pia koe swaikai e tutoni. Ni lawa koto ia, ai whimea koe koe whikau aku pia moe ngahi, report, mo tutoni, ki whare ni, whiunga ia mo report e hiwa. Koe ki whakamari e koe ni, o ku ia ki taimi wata, tukatu e pandemia ka ma ai whare ki whakamari e ki whaiha whimea aki, taimi no pe ko ngā whakamari e taimi, o ia wate whakamari e koe ni, e pandemia, e hane mea tukaki ai, au maa whoke ai whare. Tap mo e whaitona i sea. Tap mo e tampiri stima whare i ki sea ko whangofua be i pare mea ki whakamari e koni ke whakahauka te pe me pure anga ai. Ai tuunga whawhiawhia na e wau ki ai spoti koni atonga. Na e lere ate motuani ka pe ke ekminista, mui ate tahine Princess Kalauni. I he kau spoti koni na naulawa whawhonga ate ke komuni weri pe koni ko ose spoti. Ko tuunga tau wau ki ai ku tau mau e tau me tari polonise ta. I he spoti koni ko e suto. I kai ngata ai koe fuafua taimi whogena e kau atu ai ai timi i loa kone e tālau mea i pe whoge he whituna e ksea ai timi koe ni. Ki he spoti koe e komuni weri, pe nga tau au ke tuunga koe whika hiwa. I he whakahoko e ngahi timi na nau qualify e tahaua ke whi au i koe ni. Ma ke hange me ai koe ngahi spoti ke na e kau ke whanua o hange koe fuhu, ne e tae whia maari lahi i he tikmautona e mui atu e tuunga na e ai e tutuni. Na e whai ke tau fuhu. Ka ku mahino pe e amanaglereia ke kaha ue mataapure koe ni. Ko e te kapuru na ea ue tau kau whi au ke tuunga na nawa ki he quarter final. Aia koe tuunga maolunga e o kui ai tuku ke hange ai basketball. Na nawa ke no tau i place. Tau toko tolu ki he quarter final. Sia koe ape ki whainga maari e koe ni koe ongonereia ki he whanua. Ai mahu inga ai loto ai whare ei kini taimlahi e tau invest i he sipoti kono uinga koe tariniti pia moe kaha ue tau whanau kou tui pe tok whaiki ki atu e minister o malu ai sipoti i amui ange eksea ka i he tainimi koe ongongolere ia ko tau au kia i he whakahoko koe ngai te pire koe o e mau me tari me ngai whanua o e Pasifiki o tau whika ono. Taki mua pia Australia ia pia hauka New Zealand me ngai whanua utu e lalahi ange i ngai whanua Oceania pia ku tau tolu na e mau e tau metari Ronise kau kia pia mo Tuvalu pia mo e whanua koe ko Norfolk Island. Aia koe ki o ngongo pe sea ku wat ke whanga kau ke mea i pehe e whituna pia mo e whare eiki koe o ngongo whawhiawhia ia
ai tu nga u e tau spoti na tau kau pe lau pe na tau lau he kau neongo ko spoti ko ni u kau minga ngai fonua to tu ki mua la la hiang e na to e vi ko ki ongo pe sia o wa tu ki he fare ki malo Ja, mea mai mista mui. O se tapu ve tuna se wa tapu ho me mi pa fare alia. Koe pa ho ka pe se fa malo e pu nga we finga ya ki pe mo ka kai o kai nga tapu to tapu nga to mo tu ono finga ko ni fa si mo tau i ko ni mo ftengi pa hange pe na fa ha press conference Friday na fai ta no e pu nga we pa unau fai tutu ni ai ke fa ngata decoration ko no tala ko ia o moftengi i he aho whalai te ia sea. Ka koe tua peo koe whamalo ki he kainga tonga mo ka hoi me mipa mo ki nau tolu. I ka tawha ke na whai whakatangi at ki ai ko i ngā pe ke tau ngai whakataha ke whasisi e whainga maari e ko ia o moftengi ke toi lahi ange ne mawhola ko i tonga ni. Ka koe ki whamalo pe sea, pa toi whamalo pe ke si au ka mai kau ngā ue. Ke ngā ue lahi kon ko lava. Malo se. Se. O mo ka. Ai mea mai Oi. pare mea Malo se. ha Mano se, koe o ngongo pe mi i hapai sea, koe uhi o si mahino me he whamatala ea, ai tō ngau ki ai e whamatala ea ki he toinga tauni sea, o ku tau hiki me he El Niña ki he El Niño, pe o ku amana ke toi momoko ange tai momoko, pe toi mawhana ange tai mawhana, e tau hiki at koe ki konga koe sama sea. Ka koe mea ke whatokanga ki he whaleni o ku tuu whatutamake ma o ngā vai, i he lere at koe toanga koe tauni sea, o lotonga declare a hapai o ku honge vai he taimini, pea i hewe ko o si na e whai whenga o whahawhi, pea moe ofisi ko wana, pe whoki ki he wharimahaki i hapai sea, pena e o tātou ai waka he voea la teo whawholau, ai misin whetongi vai tahi ki e vai ne toko ni sea, ulotonga iai misin i hawhewa he taimini, pea koe ngaue ai ni mō, pea moe MDRMO, ko os whahoko hono tuwha ngahi tanke vai, pe whoki ngā hina vai, pea hokat pe ono sape isia koe uhi, koe tō koe ni whatokanga mata, ai whatokanga ea sea, e sisi e maunga vai koe ni hapai. O rotonga tū whatokanga pe whoki toanga koe ni tonga ni sea, o whai pe kore ke tau ngā whapotopoto a ki e vai mo ngahi tanke whakolohi tai min sea, e kone tū koe ke kaha u, e whatatau ki he whamatara matangi sea, o ku oskamata peke i longa me maina ko o si, ai sisi i ange, ai uha e taim tatau ki tau o si se ano whawhiona ki. Koe ongongo pe ia sena o si whahoki he kakai whanua i he press conference e awhalaite, koe whamanata peke hoi whawhonga i whare ni ki whatonga ina ngai wahenga. O ku tō mateu teu pe NDRMO, ka pau ki hangai tanke vai whima ki whawhon sea, ka koe tū whaluk fua, ki kaha o ki ta whapoto a ke maunga vai koe uhi, koe no e vai ki kaha o. Koe tūnga koe e matangi ki El Nino, e pehea i pe o au ki suni tau whau sea. Koe ongo pe ki whakaupa mui vai, e whoki hapai sea. Se ni whakautai mi ki tonga tapong fuma si whemea mai. Malo apita se. tō ta wha o ka koe tōki o runga. Kore whapere mo rahi at ke whaituna i se. I se ko whi whamalo pe ako. Ke i tuni sta mo i ka moni au pito. Kono i ngā nene hanga o wahe mai pānga me tonga tapu waki ni o tā whitu ke tokoni koni ke mua. Se na ahe te motu ani ki tapu hia. O teike mamata he ngā o e lai whau uria mani whae ni i koni ka puria. Nau ai tonu lue pe me he siaru ula ke o hau kono. Ue whamalo. Malo i tuni sta. Roto tō whaki mai se ni te koe ke hiko ake vewe mo whenga o e akilahi e eksea. Mo pou ki ngā o e koe a whahauko he taukau ngā o e i he i tapu hia eksea. Ngā o e lahi ko alo tok mamata pena wako mea lahi
o whamalo atu iksia malo matangi. Vai mista spoti. Whamalo eksea koe o atu pea pōpou ke mea koe nei mea kia tukon pare mea e whola koe na whahau ke sipoti. Koe neongo pe koe ki mea tari polonise sea ka koe o sene tau e taha ono. Pea toki maa hoa tau mea tari ka koe ia ku ia whamalo ke pōpou e pule anga. Pea mo whaloto lahi pe ke tau kau whafofonga koutoa ke tau whaai ai sipoti o tau ngai wahenga. Pea o ki ai pe ai ki whakaiwi a whahoko e pot ngāwe ki o mo ngai wahenga ke whahoko aki e tau ngahi ngāwe ko ia ke sipoti. Pea mo whamalo ki he ngāwe lelei na whahoko he e po ngai mo ui pea lawe a mo ngai wahenga ko he wahenga ko ni o ki mautolu e minista e toki e hoko at pe mauhiko wewe a mautolu ka mata i ngai wike ko ni ka hoko mai ke whakakato ai tokoni ko ia nai o mai me whetu una pa mo pot ngawe ke tokoni ki hono whakamaa ai nofo anga ngai inseki te pea pe ki e maa a tau ngai kolo pea tokoni ke mo ui lelei a tau kai ngā ko ia pe mo whamalo at malo. Tapat ke fituna iksia tapi ambilis kauni ik pare mea pa mo ho mista kabinete nasio pe tapi ko no pere pa mo ka nga fo ka pai sia ko fa malo pe fa mari nei amala pe mo tuani fa pa ne ka tu pe me fituna ula ngawe ko me pa fare ka ko kore pe ke la mari re ka ke tokoni me ka te ko kore ho tokoni sia ke fai pe ki fa taula mai ke mo tuani ya pe fok men I ka ho ik me ba fare ni mau ki fo o ke foi hala fo no ngoni o tau fo no ngai ka te fito ke me kona fe me ako ani husa se ko fa pa la mai no pega te o ngahi kupu e tolu fai tu tu ni o tau fo no ani kabineti pa me fare area pa pe fo ke fra mawanga mo mau inga ke au tata lere pe hono line o kai ke se ho poka ki holo ngai sia karesia sia tau amana ka ten ke filisi a tonga tapu ua pe moni o ta fito o ka kia tau amana ki to hoko ha mea peheni ange ko mea e whakahoko e whare ho whare e ki he pongpongini ka koe ngai mea fuki hako haa kia ka kai whonua sea nei kau he ngai mea nei o hake he taim na mau whakahoko e polo kalama ahi wā ki o mau ahi wā he ngā sea sia ko koreke ke tokoni mai ko lawe ka motuani koe kia halave kia e lao pe koe ha whainga resolution e kabineti pe koe whare ni koe mo minista ni e ua e kabineti koe tahana e whakawhisi he osi pe koe mahino e tutuni e whakamaulai e toki whai e koe hono kore ke stay tutuni mahino pe tutuni e lau ke motuani sea pe taha le vai ana e kei hoko pe koe minista e toki mahino koe tutuni e whakamautangi e toki tu hifo le wasia e koe hongo minista lo wan fui hala whanonga kehe e ua sea koe me kouto kangia motuani sea ai ola mahino pe fai whatatau pe ke lao e malawa pe ke upe he discretion pe koe konsenisi pe o minista ko ia pe e whakawhisi pe I kai pe ko ha tutuni e pare mea ke ka o minista kabinete o aho ko ia ka koe osan koe ola sea ia ngau whama opo o ku ki lahi ange ai panga tuku hau o ku more I he whafofonga koe nei ke minista mai pe o toki au mai ke uke kuosi. E panga tu hau e whonua o ku more I he whafofonga nei whakawhisi o no laka ngā minista kai ke hoko pe koe whafofonga o toki au mai ke au whakatupu ai tutune whamautangisia. Kou poini ia sea. E ku whamore pena kou kau no atu he whatongia kabineti mai no pena te au. Ka kou kuinga te tau te fōa ten ke whirisi ka pau te tau te fōu pe hala whanonga tatau. O ke hana whenga resolution ki he kahau. E kou toki au sia ne motuane fōu mai fōi maka whāko ni. Ka pau koe fōu ngā pe koe mai halau ke li liwa. Malawa pe ke whahu mai halau whanganga ke ne. E chese ngā isi koni sia. Kou kore pe ke toko ni me. Ka whako ea ka pau lau mali e rewhituna sia. Marose. Aro, umaro ki tata pungfuru. Ko te koe ngāwe koe ni whae ngai ngāwe ki ai.
no to pe faren con nga o we se fo commit feeling ya pe fo ken au CEO ta ni ngai fatongia una pe hanga bakai ma fo loak I ngai a ko si ko ni ko to kiri na fo mai na fo fo loak mai pe ta ni ngai me na wa kai ki fa no to bakai ke o to ho ko ngai me ko mai no bit me mai aki ka ma fo ke ai fo to mai me ka me pa claro abai faus Patuloa de sea ka tu pe ke u hoka tu he mea na mea ke he I pare mea ke tu kunga ko ndo ki ai el ni no I hapai mea me hoke fe tu na ku os tiklea hapai ko fua vai folu ai ko uesia a matangi ko ni ko tal matangi whakanatula ko el nino o lo tonga hoko tau fonua ko na mantokle me fok na o se atu ma takai e vai nga ya ku o ku ma wai nga I whakamatala le rei ke tokoni ke puleanga ki e nau whaipatongia koni ko tau kāinga ko tu whoki a hapai ku tano peni hapai tā ua e toki tu a hapai tā tolo ko ilo peo fie whanua mai ka kai whanua fie mea maha o eiki ke tu kunga koni ki a hapai ko hapai o ku mix case I he winga koe ni ko li fuka koe motu lai taha ia o pangai o hapai o ku tu lelei pe na mawanga vai he o ku lelei e na wai taki pe o ku ka toki loloa tu pe e taulele ko ni ko kamata ke maha ngai tanke vai no ia e uesia mo vai taki ko koulo mo holo peka o ku wai hona vai taki ka ku palparema au pito e misini pampai e fai kia e ngau e pe mai paremia pe ke komite hapai whalalaka hapai ke whaha ngau e whawawawe ki ai ko uia mo where mea o wai vai taki ka uhange pia ha te kau tahi I e vai kona au pito pena e oswai te ngau e mai pate vai ke whakafo ou ai vai ko ni ai au mau e keri amata vai fo ou pe alawa ke whakahoko wai e whaunga taki vai ko pehe ke maga whaunga taki vai ne whai ke wot motu hui ko kāleri ai na whakahoko ni rifuka ko rifuka ene o si kona au pito vai ai Ako maga tau ene tahanima me ai hono ririu ke whaunga kāleri au ku meri e au pito vai ko ni a rifuka ai ko whakaamo ke pehe e vai a uia mo whele mea ko lo whanga mo ngaone o ki kai ke hawai taki o ku hapai os mai ko mo mo te se ka ko vai ate ko winga ku report atu e se e usi ala e kai nga ko ni ke tu ko na vai he tai mini ka po ku me maha pe he tai mini ko taulere ko ni e toki tau tau me misule ko fotu atu ke pule anga ko tau la ki ngai me a whakatamaki o wai ngai komiti e ko whakalau komiti a pule anga national wai komiti a ngai motu se ko wana e wai mo komiti o se pule whakawahe ke whai mo whakotu e ngai komiti ko ia ya whakaivia pe whakapaanga ke nau whahoke ngawe ko palpare main sea o ku alu e tau putu ngawe ta to whai nau savea I kai ke kaua e ofisa koro ia Pea tu whai utange he ke ngai wheitu kai ke whie mau ia ke alketa ke vai. Wai u apia, ku riaki au bito peka wai ngai tanke vai ai. Ai u alpepo ngā wia pure ke wheitu tu ai tanke. Ka ke nau whakau ngongo ke ofisa koro. Ko ega kore pia ke pure anga, whai mo whakaipia, ai ngai komiti ko ni he taimin. E ko ilo, e ose hapai, e hoko mai ke ngai motu, ngai motu ke kono tongani. Kau whi mau bito ke coordinate le rei, ai el nino ko ni e hoko ko e whaingata ia anga ka pai ke tau whaha ngau e taimini. Koe pe sea malo. aro hapai o te ai pe mo e mama o ha mai to ke ha kwatu e tau fono hai taimi ga whainga maari e kai heria marolo pe te ga whainga maari e toi ngai re o koe o mai ko nei ngā
koe tūnga o e honge wai koe nu ha mai mi hapai. Mo mi hake ta maroro. Kamari kanige me mai hapai. Ko le o whamamalo te whatapu o mawhoki e whare kimi kai. Ata mo ke whaamari ka nike o hoko atu ai pē he waungari ta tau, nā tau toki sito mai mi ai. Se au ke pē ki mea uto ange mo tuani he ange koe whela whake nei whikau mo e vai o hapai. Ko whamalo ki he pare mia tonga. Ko inga koe misini liri wai na e lawa atu he uke ko si ki hapai. O whawufua takai he otumotu wahe lulunga. E pewhok mi nau ngai sawe e whahoko ngai otumotu. Ka uke pe ki mea uto ange e motuani. Ko mao e misini liri wai ka koe ngai tange me mei taki taha pe whangi tange takirita tō wafi. E ospe liri u pia nau si tua mai ha wike pe taha. O toi maha e wai. Ka koe tui e toko nlahi au pito. Koe nei e whangi tua ngatange na isteu teu ia he wahe ngā. Koe sawea koe nei whai he api kotoa koe hapai taha tolo sia ki tua ngatange ka ne te ai ki o angi tange. E whiunga ia mo e tua ngatange tō ngeau ni manoa. Ka koe wakai pēna e toko nieni ki he solowa paraparema koe na hapai. Ka pau e whakakato e whangi tange koe ni ke toko ni ki hano stoa e vai i he ngau e misini liri wai koe ni. Koe hoko pe se au koe kei ki mea ku toka alahi kei e vai. Ngā koe mama kamo koe he otu motu. Koe talo e nia pia me he tsunami. Koe lau e tau koe nia me tau ene whaa me iai. Pe nima. Oku whaa pe ka inga koe kia mama ke ne hanga whaino hino i ki nau tō. Hoko nia pe o ilo ni he motu ane ne lava atu ki he ki a ahi koe nia e whaingata o e whewholau aki i he po uri. Ko hinga koe kai ha mama. Pea nau whai ki sawea ke ka inga nau pehe. Koe mau koe tala pea mi he mari ni mo nau tolu e kau mama whai nau ta. O ki mama whano tō e mama koe ni. Ko inga koe lafa koe whake ngā ue. Ka koe lolo tongani, i e kuongani ko si hake mai e whakalaka koe ne ngai mama ngai i poe. O nau floati pe. Pena nau o si whakahoko ai ngā ue koe ni i pangai. Oku koe taula i pe ai poe koe ni pea o gai mo e mama. E au whaingo fuang ea. Pena au ki sio i po he kautaha nau whau e mea koe ni. Upape fitungi au Amerika ki e poe poe. Ai o sio ke au mama. Koe koloa pe ke o mai ke ati ke ka inga ke nau tō whahoko ai nau tōlo no taulai. Koe whau pe ngai fo isima. O taulai aki ai ngai poe koe ni ke toko ni. Halaka atoa ai o tumo mua, halaka atoa pia mo e wahe lulunga. Kai peke toi iai hafo i maama ia. Ie whaino hino koe ni ke ngai hu anga koe ni. Pia koe me ewi toka ngai tuke ai wahenga. Na koe hei kau nau tolu koe nau tautonu ke mau mawhai ke potu ngā ue koe ni. Ke ofa mai. Koe alue ni ke tau e nima me iono me osa e tsunami. Mo te ki ai peke iai kau kou sio hifo he patsete ai potu ngā ue koe ni. O ku kau e pe he tau kotoa pe. Kau tika i peke whakahoko. Kau koe korea tu mua ia. Ke ai mua whakahoko e ngā ue koe ni. E koe ki ngā ue whaingo fua. Ke whakahoko e ki ngā ue koe ni ke ngai otu motu ke ngai huanga. Ko tui peka pana e mau whainga maari e ai whituna ke mea ange ke mea tonu he aahi koe ni au teke lawa ke mea ai tūnga whainga tā ia o kia ai kā ingani. Pea kono hoko pe koe whanga ki taulanga. Oku koe whainga tā atu ko o ua me mau waa mei ki he mita e tolunge au tupu. Ke mau wau ki he whitu koe totonu ke mau hifo ai. Koe uhinga, koe motu koe ni oku koe taimiko mamahai i kai pe ke te lawa ha waka alu me mei tau pe i tua ka mau. O mea e nia e kau ngau koe nei mui wholau ia te au.
Ye ahi he nau ai pe ke nau waa ke nau sia ke he reality o alu ke feitu ko ni. Pe kai e ngatai ko whakaamu ia. Ke hanga mua he pure anga pe moe potunga u nau tokanga e ta whako ni o whakau kau. Koe fuoloa tau. Ai whe kuki mai ai ka ingani pe moe paruparema ko ni. Mei fuoloa pe pe toi tāna ke toi moe uesia ko ni koe he tsunami e toi whainga taa. Ka malava pe ke hanga he excavator o keri hafo i hala. Ke tau alo pe tau toluia o alu ai ki uta o whaifu. Pe toki holo mui me ngai waka ia awe ke ngai wheitu o tau ai. Ke ua e toi hoko ai paruparema ko ni ke toi whakalau taimi. Koe whaamu ia ke tau tokoni, koe haha mea te tau tokoni e ka kai ke liu e tunga whaingata ia na nau whepaki moe he tau e te au tupu ki mua ki a whaunga o kutoe ki whaingo fuaangi pe tokoni ke hanga e nau no po i motu. Peo mea ta tau pe moe ki motu koni ko whanoi, na mau lere atu ki ai ka kuosi maka, koe tari pe ke hua e tahi. Ka pate tau atu ki ai, o kui kai ke hua e tahi, he kai ke tau lava ta tolo hifu. Te tauri taula pe tu ka orewa ko hua tahi ke tau lava hu he waka ki loto. Ka whaingo fua pe ko mea ta tau pe kono ki whaloloto pe ki whai hu anga. E te ki whainga ta ange ne we pe ke te ha hu anga i ai. Aia ko mea pe whai kono ki whaloloto pe ai awa hu anga ki loto. Ka ko tui ko e whakakoloa lahi ia. O lahi me ngahi mea e te ulawe te ka te toki o atu pe a mui angi ka ko ngahi. Whanki mea e ni whakatatau pe ki he taimi ko loto ke o atu, ke whakaukau ke ai. Se kou sia ko lau ifo he nao ngai patseti, ngai potu ngā oe koe ni. O ku kau he hiki. Me he tau, ki he tau, ki he tau. O kau e ngai mea koe ni, kau kai ki whakahoko hanga oe e ta. Pea o ku loto ke mui, pe ku huu ki whe ai patseti ia, o ku awe ki he ngai ngā oe pe he ni kau kai ki whakahoko. Ai pa u tau hao pe ia i he tau kotoa pe. Sea, oe ki mea pe ku toka tua e motuan, pa koe whaka o si pe, koe kore pe ki he pureanga, e ki update i mangi hai tunga o ke wafu, koe niko o nomuka, ke whahano ki mui, ka pau koe whe mau pe ke ilo i koe hai tunga o ke ai, ka koe ha mea ke mau toko ni ai, o whe mau pe ngā we whataha mo pureanga, ke whai mo whakakato ai ngā ue koe ni, malo o pito. Me mai tō rapu. Tape masea pe ki e Kampini Skalauni ka mai hoi ki. Me pipa hoi ki ka pe ke kapneti. Ko sea ko ku whakawa pe ke whakamalo. Whakamalo ke ik minista ko ni whakaloto whanua. He punga o lahi ko ni whanua ni e toki i kuna ko ni mo e tuunga wau ki ai e tau whanau spoti. Pe ange ko e mea nai mea ki ai o ku kono whatongia pe whoki ona ke ne pure i anga ko kono wahi o paanga ko ni. Ai nai tufa ki ngahi wahenga ke he, pe i kai wā tonga tapu uloa ki. Pe uai pe hono uhinga ona, pe o kou fie maari e pe auai, fie pe he se ato e ngahi wahenga ke he, ku nau toki tuu haki, o ai e nau sipoti. Pe u whakawhitai pe motu ai, whakawhitai mau koroa. Sea, tau e whakahoko ai spoti, koe ni e komni weri mo e ku, man meri e ia pe, mai moe, wainga e tau whanau. Hange koe timi koe ni koe tala. He ulau wainga nau tō, kau si o loto au, ki he mau netpolo koe ni i halano. He koe ia peia o ku whai i tongani ai lou kolo. Kou tui pia u iai e pāngala, ne whakamore he whanua. Ki he olato e tau whanau koe ni neongo o kai ke nau tupu i tongani, monofo i tongani, koe motuani o kou inpesiangi, motokanga ki he whanau lou kolo. Koe mea tatau peia se au ke mea i pe. Ki matapure ki motu ana ulungia he fuhu. Mea i pe he sea. Koe fuhu ko ne mo ui pe ana i tongani, e maa i moa ko ia, i he malai ma inga halano. Koe mea koe na nai hoko, i he ulungia e matapure koutui, tau mo mea i kotoa pe, ulawe i pe he motuani, ko mui i ai tau tohi hake, mau ki motu a tonga tapu ula ki pe inu sila ko lolo hei muri. O whai ene u komeni, i he tūkunga ko ia. Kau mea i le rei pe he sea.
ina ia fo i fu pe he na fai he malai ba inga hala no pe da tu fra ton ton ia ma tu ku mai ka to ki ui pa speaker o tala mai ku na mahanga ko dia sai mahino opito pe ai more ai tau manaki ke ki tamsi ko ya ko si poti ko ni ko ma wa ye metari ai di na toki foaki ko ia boia o fra hoko i tonga tapu luaki kana e ta ofi he na na ngau e aki a olunga i he gym he kui e bauto luai ko ma i moa haaki kana e tuku na ilange ko mau ai fariki e fare ka ko uhinga ia ne na hiki ai ko api i mau fanga ka ko taki foki i he komiti ko ya ko konsela pakalang lang e flanse ki tonga di ko mau mata pure pe moia i tonga tapu luaki pena di fa fofonga e tupe ai fonuan i ngai sport i ko ni o ka ia uia ki he kopni weri kanga tape mahalo i Pacific Game ka pe ke mini game ka uia ia pe uhinga mau faka amuai mo mau palani ke tau kaha ke mau o fai e mau kore ke fakalahi gym ko ni pe mo ai ke lava ke foki mai mo ko ia ki tonga tapuraki ka hage pe te tu pe faka matala pe ko ngahi le rei pe ia faka malo ke ho igno pere ko ni de lava pe fatongia fa na akapulu o nau te alpe ke sia ko ve yongo ai ti bi hau lau lo ta ko tonga ka to o ai ho nau ta ai mo fai pe nau tau ke api ko faka malo la he tu pe to ko ni mo mai ke whanau aka pura i kare sia ko veiongo. Mo nau whatongia tauhi o funga sia ko veiongo. Ka ku kei hoko atu pe, mahalo ku mei tuku atu he kau ngā ue, ai tohi ta tau pe na atu he tau ko osi, ke hoko atu he tau whengawe aki. Ka ia taimi ta tau pe ko whakamalo o lahi ke eikmiti sta mo ui, ai tokanga pai koe ni ki he pewe. Ka ku hake i kai koe lere i pe te utala, urotonga whakatoto loholo he ofisa kolo ia, ai laku pewe pe atoi tutu i he ungahi api pe, i toka tapu ulaki ka ufai pe toka ngala hiki ai. Nei ai pe moisi ime a he ongo nai o haki. Mei he kau polisi, koe ki whanau e toko tolu nai tu atu ia po me a whana o whana aki. Ai mata apure ta. Pea he kai ke whakahalaki e iksea, koe mau whanau pe moia i toka tapu ulaki. Pea ufai ai tokanga ki ai, ai ofisa kolo kai pe he ki he. Iai tala noa moe kakai whalala anga e kolo, ki whai ha tokanga ma kehe, ki he mau tau tupu ko ia. Aku whakamalo lahi atu sea, mo malo e mau i taipu koe. Malo. Sea tapan whetona, tapu ke tamprinisi, tapu ke kaume mi pa parare atong. Se wat pedia ke aha ki report whekawa ki pe mo e wafono muka. Ai whire motuani ke take aki kulupu yono toi siofi wafun. Pe au mai ke au ni nei lava ai ongo whakataha e ua. Ai whakataha ono tolu e whahoko ia pompong. Se whai ngā au e ki ai, pe oku iai nei pe a reporti ai moi, a infrastructure ki he completed report. Pe wia be mahano tūtūni me reporti ko iai ngai mea ko i ke whai. Wia no mui i o e hawhewhe hanga no toi tāwhau, hano mape ke wharerei wha osi. No malo ko i whenga maare e nia sea ko hai ngai mea rerei ko i whai ke uafu. Pe ai rewa mahano report, mahano estimate wha paanga, wha ho ki he kapneti pe mo whare. E tō whai ni ai hano a whangatuku. Ko e sia koi ke uafu o no muka ku wea manaki e hoko ate ngā ue. Pe alo ai uafu ke tau ki ai a ngai waka. O kui kai ke pulalahi au pito ka pau ke a tau ki ai ngai pāti. O whe unga ia, ka mo toko lahi, mo koe ni sea. Maro koe reporti at pe ia o e ngā ue koe ni urotonga a o ke uafu no muka sea. Ko ku iai ai a manaki. Ko hi koe kau me mipa koe ni koe o e komiti, i whakau mai ke ai a o me mipa parearea koe no hapai. Rau tito ki hapai tau. Maro. Mai tōnapu. Ai ma. Pe tōna sea pe ke ko iki au e wharearea tonga. Sea koe ku tūpea o toi kaua tupe e fia hai ola e tau sipoti koe ni komini weri. E mo e poupou pe koe o taime rei ke toi wakai ange ko hare soni mo ngā mea nai whakahoko le rei ko hangai palaparema. Ke whakarerei ake tau mea ki he kaha au. Ko taha lahi whoki e o mea whakahoko. Ko toki hui mai pe ngai mea te kaha te teo le rei e kimu. Ai ko taha fo ngai mea nai whakahoko toki wakai haka pe hui mahani i.
Pe kai ke mateu le re ko tui ko ngai me tau te fito ke tau teu atu ki anu atol ta ko tui ton ko minista ke fa kai ngai fotu tu ngai kulupu takita ye ngai sipoti pe mo ngai fotu tu ke ngai fo ngai fa teu wa tau fa nau ko ta fa ma wa fi ma wa ko ki wano to ta ma ngai me tari ko ko tui ko ha ke pe ke me ko ya ko tui ko le re ko tui ko pa na to sa yang me ki mo mana to fa teu ko tu ma ma tau ko le fi ka ko whakatoanga pe ngā aue tau ku tai mea te au ke ka hau. O tū ton te whai whakai le ia anga tau te whito mai pō atu. O tau lawe i pe ngai mea ko ia ko tū e whainga maari te whakai ki ai. Ko hea ngai mea o tonu ke wharerei. Ko hea ngai mea ku le rei ke toi tanumaki. Ko tū e toi le rei a ngea sipoteni e ku tau tare ni pe whana uia. Ko tū ke tau whinga a ke mo nau tori muri. Tau whawhiawhia au bit. Tau whana unau kau mai. Kia tala me ngai mea pe nau whietonga. Ko tu ko toi pe ni ke tau ngai whata hono whata tai ki nau tol. Ko tu ngai pōkalamba. Ka kai ngā tai ko hai ngai whonga lawa toa ngai kina ki nau tol. Mea whakapaanga mga mea pe. Ko sang mau. Pea nau ngu whiawhia pe. Mau mga ngai ola. Ko tu i lawa. Kai te ko tu hapea ku whamalo. Mo whainga maari ni whahatoi wakai. Ka toi whai ano tanmak. Ka mahano toi pātola ki kause. Malo bit. Eksea ko mau inga ia au pito pe i he tapuat pe pe mo eksea pe pe ke tama pinis kalau ni. I ngahi whemea aki koin whi aku mo sipoti pa wai whi ai au mo pot ngawe pe mo e toi hiki ange tau ngawe. Po ngai mo ni mea koin ni mo mea mai aki pe mo mea i pe ai sports grant o mai ke pot ngawe ke tokoni. Ke tau ngawe. Koe mau ngawe lahi o whahoko koe ni. I tau whapaanga koe ni kono toi whotutu fo o. Ke toi lere iange, pia toi potu tatawange, pia toi au. Hono vahe e tau seniti. Ki he mea tene lava whakalakalaka i e tau ngawe ke toi hiki hake. Ai ola koe o sipoti. Pia i he te u whiawhia pe ke vahe atu ke toi o sene ku. Vai mo pare mia he kai hoa ta whika waki pe mo ngai mea koe ni. Koe tau sports grant, o ki ai ngahi vai lalahi ai e nima. O kai ngai maliu lahi me ngai mea na tau wanga maheni mai aki. Koe ko ngā ulu aki waruie ke ngai federation koe o slesi sita. I he pure anga o whakapasi e tasa no. Pe koe vaasi poti ko ia ne whehoko taki ki tau tolu ki toa pure anga ke olimpiki. Pe he ke Commonwealth Pacific Games mo ngai mea koe ia. Ko noua o ki ai mo community grant. Ai ko community grant o wahe uai o ki ai constituency. Ai na koe na utok ospe whahoha aka ki mautolu. Ke o mai ho mo ngai polkalama sipoti. Me ho mo ngai wahe ngā paparia mo ko ngai a koe grassroots community development. O ata ia ki he whanga ki i tau pehe wai whanki sipoti o lere pe ia o whakalere pe e nau tolu ma ke he mea ki mautolu. Pa wai pe ono whakatangata. Pea koe sino mau inga whoke taha e tau langa koe sipoti ko ngahi ako. Ai ko whika tolu ia. O kai mo toko ni ai grant ke ngahi ako. E koe ngahi ako teu ilahi ai aka pulu inioni. Teu ilahi ai ai sipoti koe ni athletics. Koe soka mo hafua. Ai ngai sipoti he ku mea mai whoke whafonga koe tohon ta pulu aki. Koe konga mahu inga e tau pola kalama sipoti ai lokolo. O mahu inga au pito ia pa wai whamalo. O kawe wahenga uluaki pe peke wahenga konto hatap tolu. Ai ongo wahenga longo mo ui au pito e nangai sipoti ko whahoko pe toko ni ki ai pot ngawe. Pe wai lewa mo e konga hano wha. O kutuku ha seni, ko mene teke whahi ki mua. O wai allocation o kutuku ki sports professional development. O taimia ko tau whakawheo kataki ai tau tolu ki tua pure anga. Ke awe ha tau whanau lokolo o teu make. Ko hike ma tau so peke ki tala wo ko ni ko mamata ko ni he fola ko ki class ko ki tala wo ko ni ko peni. A ko tolo ata tahavalu. Fe au ki mo ta o full tupu mo ta tolo mo full tupu o ka wa peni e top 10. Ai ko pe ko fangi ta mai ko lokolo tu pa ke ni o ton ki tau invest ai ke awe ki na to ki to pule anga mo ngai feitu ke to teu ke ma wa ta ngai me tari ko ula. E ka ha o pa kono fa o si leva o ka leva mo e konga o kutuku ia ki he teu koe ni ki he Pacific Games.
Aia e ka whafofonga ko hui ka whafofonga e neua o kuna mea mai whikau aki pa moe tokanga mai ke tau sipoti mau toi ngāue pot ngāue ke whenga ke toi whakapapau o vai tāwang e tau seniti pia toi ai ke mau pia o mai mo ngai mea nei ke tau whaipi mua ko hui ke tau lawa o hake aki pia mo whakalakalakai ai sipoti e tau whonuani ko ia pesea ko si tu ake pe ke whepopo waki e ngahi mea ko ni o mai he o whafofonga uaki mo ni mo e wha ki he mo ni ma ke sipoti malo. Tap mo e feito na iksia. Tap mo e pare mea e tamplinisi mo me mi pa fare sia ko e tupe mo tuandi ko e uinga ko e ahoni ko e aho mafatutuki ai kaweinga mo no ngahi asenita pe mo e wau na tau whakahoko kono whakahoko e tutuni e lao ki ongo whakafofonga wharearea ka koe kupu o e wharearea o tonga pe a ke mo tuani o ku e pe ongo ia te au i hoku whatongia koe whakafonga wharearea e koe lavea ai kupu e taha o wongo e ka tik tau tolu hono kotoa pea i he tau kei koe ai motuani koe tok fufua hoko nia hamea pehe o kui kai ki heni e toko ua koe ni ke whai hona whakahi whoka ko whai tutuna whituna mo lao ka tupek mo ai motuani o ko whapapalahi ki he pure ai lao tau pure kia he koe lao pure whonuani pa koe whare whau lao en ka e tupe ai motuani ke whai hano whamalo ia i e wongo i e he motuani ko kaunga whakafofonga whare area ai toko ua koe ni whahano whamalo ia ai ngā aue na tau kau whakataha mo ki naua lolotonga ai ki taimi no na hau koe koe whakafonga whare area whiri mai kakai e whakafofonga i hona ongo wāhenga ne ongo pena as whahoko e he kabineti ia ai whamalo ia ngā ugoni ka wongo i pesia na alwe ahon mahino ka te au o kuhangehange pe ka tau ka malolo ka wai ofa lahi ki ongo fofonga koe ni pea o wongo ka te au koe ahoni koe ngo kupu ene whare area tonga pea ton peke o anga whakapapa make e whakako pea po poaki e ksia ai ofa lahi ki ongo whafonga koe ni ai ki ngawe mateaki na whakahoko e waha atai ni mo e whakapapa lahi ki he pure ai lao e ksia pa kune mai mo e whakakau ko ki mau tolu koe na mau tu Yesu koe ni pa koe mo e toko lahi hen na nau kau kotoa ai i e whiao pa mo e pore koe ni koe tutune a lao me ko ni stutone o ko whaamu ange pe ka pau na tau tu Yesu ta tau ai whihanga ngai mo e pore na maua usia kono o inga koe tutune koe na lao me ko ni stutone pa tau whakapapa ki ai pa ku hake ai e loto lahi ke mo tuani pea mo e whakakau na akua taimi nai ke whai e whare ni hanga aue ka koutu koe mea koe e toku whai a mui ka koe pe ngai whakakau mo ngai whotu ke o mai ka kia te au he kai ke ulama e au ia he motuana tukuange a honi i e anga u whakakau whakafo itui o kai koe uhinga ia koe me mi pae kabineti ka koe uhinga koe whakafonga whare area una e whiri mai ke whare area tonga ai ongo uma ue a honi mo e ofalahi mo e whakapapalahi ki he whakafonga malolo toka tapua se misi lafu sika ka pehe ke whakafonga o ongo ni wa lata i whaingata tangimana wa ofalahi mo e whakapapalahi ke te ginaua mau mahino peke motuane tutuni e lao ka nai ai ki taimi na tau tu whata hake koe tau rea tonga koe lavea ai kupu e taha o kuongo ke te ki tau tolu ka e kei pure lao mo tutune e koni stutone i whonuani e ko whakapapa koe sipinga le rea tahe whituna ka pehe ki whare area tonga koe pesia ai ki whakaha o hake pe me loto motuani e kuongo e ahoni malo apito. Mara ke kisa. Tona pwha. Tama e whituna i tia ka pehe ke Paremia, tama plinisi me hoi me mi pa whanarea tonga sega. Ko asenita whakawhitu asenita ngāwe e whituna ki ahoni. Asenita whakamui mui.
O ngā kone pē se aku la mari le pe mua feituna me wharearea tonga at me mua ki whakaukau me whotuku ni. Kono i ngā pē se ko report ni hongo fulu. O tuwifo ke komiti kakato lao e ua ko awe ke komiti lao me komiti paanga. Pe viai me ngahi regulation ke hei e komiti lao. Na e si ai piki mua o teke kakato ngā ue ko ia. Whai atoa e whakotu e hoi ki pete mō lau maare le lei. Ke tu mai mua hataimi ke whahoko ai e ngā ue ko ia. Ngā ue ko e ngai komiti ke omi mua ngā report ko ia mo mau taimi ho e ki me mi pa ke lau e ngai full report ko na e hongo fulu ko tuku mai. Pea mo ko e hoi ki ko e tautok situ amai fok me ai fok wharearea. E wike ua mo kongai ai mo tuan pe ospe o ko si hui wike nia. Winga ke maua taimi ka kato. Lawa pes keni ka ko e tau mua ke uhinga maari e whemea aki e komiti ke meaningful o whai ato e whakatu sea na lawa ke ki break mua e. I heni ke o maha taimi na tuk tuwha mai pe foke honfu. Report e kania maha taimi a ai wharearea. Ko maha taimi foke nia whakatutu fo ka seti a ngai wahenga ke tau e whaa ka hoko mai. Free for all e ngai komiti whakakolo. Free for all e kosirio. Whakatutu for all e ngai polisi whakakolo. Ka urere aho ia ka rere po ure ai wharearea ai. Ko hinga whai a kore sea o kiai e kuanga iloi e ni ihi ho 8 minista o teke kakata e nao ai wharearea. Ko hinga ia whakatu atu na ia o mea taimi ko ni ke whakakato hono lau e ngai reporti o whakakato mai ngā ue ngai komiti. Patau tuki hu mai sea o ke kaha u o lere ai. Kanga pi e whakatu atu e tukat peka pai lau maari e leikea e paremia. O nau tolu e tataki e hanga e asenita tau ngā ue kako whakatu atu ia na ia taimi pehe sea. Malo. Aro ki tō tapu whā. E mo e whotu o mai i whare e kēni. E whotu mai ki toloi a e whane rea a ki lau a. E wāne ha whainga maari e urolotonga a. Me whai ni e nau toki os mena o ahi. Ai uma foki a hano wakai i he ngahi reporti whakatau. Ai pehe ki he ngahi lao. Pea muna hei tutu oni. Nau ko tuatu ke whai maha mea ki ai whareni. O mahino mai une kore ai weekend. Ki ata ki ai whare. Nau koe tuatu ke panemia ke whai maha ni mea. Kau aki pia mo e tūkunga koe ni o ku kore i he whafofonga tonga tapu whaa. Pe whenua pe hangai a. Ka ku tuat ke whafi me a ki ai. Kono i ngā. Koe ngai ngā ue o ku tuhik. Ke komit kakato ka uma a whoki. Komit pāngā pe mo ngai komit umau. Hai maha mea e kore mea. Maro sea pa tapa i whaituna pa moe mimpa e wharearea. Gige hanga ue na mawhaho mai o whapapapa sea. Tuat peia ki e whaituna ki ke lewa i le rei mai tau ngā ue whatatau ki o asinita. Mo tarwhi maare pi matoka pa koe kore na mo popo ki ai sea. Maro. Maro. Maro atu kore mea ka tari kore mea ku koe ka hanga ue la. Si. Koloa ke lere waka. O whatatau ke ngai whatongia. Pea mo ngai whiemau ai whunua. Pea o kiai e whakaukau he lotongan ka ko lawe atu. Whie mea mai. Tonga tapu fit. Ke tūkunga oe. Whimea ki. Tamu sea wa tapu e piniskarani e peke paremia. Na ke aha ko whakaukau ke ngai mea make he ka koe whahako mai pe sea me ki kau wako o mei pōta fitu. Mei university kone TNU ke whahako pe ke minister
ako pehe tokua ko e waa ko ni ai business wai whanau na was graduate ka koe ke tari he PSC ia ai nau matai tohi. Ko i siu o hake ai he nau was whakamore to tongi ako. Ka kui kai ke pehe tokua koe ke accredit ia he TNQAP. Ei peha a whamalala me ai. Koe mea tahu o hake. Koe mea pangu koe hene minister a whonua. Koe ngahi langa i ngahi kele kele i tonga ta fitu. O ko ia stop o taia me he minister. Ka ko stu vai ua langa. Koe i siu ko ngoi o kai ke na panga maari e. Ka tuu vai ua langa o stari he pure angai li si. Pea hiko kai ke whakakakato ngai whe mau, mea ni e tu vai ua i pe. Koe kore kau o mai he ngai i len holder koe ni. Whe ke tukuange langa ke kakato. Kato kwhai tu ne pure anga he unau wheloto i pena tolu mai ngai tenen koe ke he langa koe o kwhai. Kato tu ne pure anga pakapau kai ke oange o ku kakato e langa. Ka hange tu vai ua pa koe poini e. Whe kato oange o se mahina e ono me hen. O si hike mahu ingai koloa. O haite ne. Aia ko kuenga peke aha whainga whakamalaala me pare i mea pa mwene kapneti. Ke maka tuunga hono ta ofi koe ulanga. Ko whilawe i pesea ke mea ko nyofe kawaki. Pea moe amana ke whilisi i. Moe isi uwana tau whepotrano aki ai. Ai mahuinga ke tau pay attention ke foi process e whili whare area. Amana ke tau whilisi. Koe tutun koe whamahanga pēno no whare asea. Koe whili koe ni e kau whakafofonga. Ai kou whakahala iai. O tae whakalao, o kamata, me aho wanoa Novema, wafe wanima, na e whai ai whili. O tae whakalao. Koe huinga whatanoa ki ai, kawe o ngomilisa koe ni o ngomilisa. Kou whakapapa iau pito naua. Mea pango koe na tatukia he isiu koe ni. Ka koe mea koe kou tokanga koe ki ai sea. Koe ui koe, whahinga whakalirei politikare whakahoko. Taru no whakahoko. Me wanoa hongo fulu. O mo ui mai ai whahinga process koe ni whakairu whawhare area. O mahu inga ke hanga he whareni. O oatu ha whekau loloto. Ke kau kantiteiti koe amanaki ki he whilisi. Ke nau whakamama. Kau uhinga ka au nau graduation ki mua. Koe hae tau mea mechanism a whare areani. Kene reconcile ai foi tai whakalao koe. Oi whili koe he wanoa. Ahu wanoa Novema. Oi wafe wanima. Koe wahe o mau. Ono whakarea koe he whakamau. Tai whakalao. Koe hiki ni mana ana whai. Tai whakalao. Koe sainti eke. Tai whakalao. E hare mai tau ngā ue me whare ni ke whakamau opo. O hinga e whakalao piau ki e sea ku whatongai o hake umea make he. Kau koe ko hatoki polokaramai o mea make he. Mahuinga ke hanga he kalake mene kau ngā ue. O nouti umea make he ke toi o hake. Ke hano inga ke mui. Ke ua te tau o mai peo whamatala ngahi mea whe mau. O siapa tau mātu. Tako ne o sia. O kai ke whatongai o waha. Ha monitoa pe follow up. O umea koko o hake ho ha. Ko ho ha ne talo no mai me ngai tau ko. Ai ko fotua te au totoni ke whahatokanga ki ai. He ka pau e iai ha mechanisms. Ko taingoa e reverse pe he iai ha whili o ha taha. Kene fua mo e kanonga tāmako ia. E lava rewa titea. Kai lava ke a usia ai tau mua o hinga lao koe ni. Ke hu mai ki whare ni. O mai whakaluku fua e whonua. O te ke hau.
o praipi whakakaukau I pe hokita. He o kuwhainga ta. Koe tau sio ke parema koe ne instay polo koe pure anga. Nei talupe ne kamata mai koe whiri koe wanoa hongo fulu. Moe ne he holo. Ka koutui koe whatongia e wharei. Ke tau whakakaukau. Ha whonga. Ke ne whakamaa opo e anga I tau whonga whiri. Ia whakasisi iai. Ka moe instability koe ni. Ia whainga mea ke tau wharerei. O hunga I whatanoa sea he ukai pehe. Whau maha lao. Sea. Koe lao. Ke whakapatonu ke palo parema. Whakapau he kai ke hanga he wharenyo. Tala noa e palo parema. E whainga taa ke tau whatu ha lao. Tene e turese palo parema. Mahalo te tau whau peta tolo e palo parema. Ai lao ke ideology. Ke whakakaukau. Kau koe kene e turese reality. Ai mahu inga rewa ke tala noa. Mui he kau kalake. Ngahi isio o hake. Ka toi whakawhoki mai he aserita e whare. Koe anga e ko whakakaukau te. Pea koe se whakaose pe au ke mea koe ni. Kono uhinga he o ku whatonga e o ku longa ai whonua. Mea ua koe ni. Kuruake. Koe hala whakamukawa. Ua. Koe whare e me teki. Mahu inga ke hanga he paremia o mai. Ki he whareni. Ke tau mau e whakamatala ta tau. Nau tui e motuani ia. Ke activate her royal commissions. Ke ne hanga whamaabopo mai umea koe ni ke ua toi hoko. Koe ki utoka ngau te apu ko whewhi tu nai hoko ai. Kau kuua tala noa. Kau movete. Kau koe ke lava whamaabopo. Ai tala noa koe ki matatoa. Ki he risi pa mo sapulisi. Ko sapulisi. Ai langa koe ne building koe ne meite. Ki oku hinga i o hangeu tau ngoi. Ko koe ke tau hanga whakapapau I pe tau alu koa ki whe. Mahino ka te au koe ho haa ai. Touna. Wai ho haa ai len ouna. Ka koe haa I tau whatongi au whai. Koe hinga koe ni se au koe ke totonu. Ke tau mata I warea. Ke asi mai ki tua. Koe tau mea whai kono malu. Ai senti tie ne a fio. Aki e tau whai e tau tolu. Ko tau ngai whatongia. Kai oua e haa upefo I maha fuo. Hangatonu. Kene toki. Uri eki. Koe anga e whakaukau ia aku sea. Na amanaki. Amanaki. Lelei au pito. Koe ui koe. Vā o pare mia ka koe ni a fio. Ke soti au te u mea koe ni. Ki mua ku longoa ai e kakai. Koe ua. Ai koe na ulawe hake. Koe. Longoa ako hoko I he. Hala whakawakawa. Ko atalahi mai tala noa. O hange ko kamata. Whiongongoye. Koe pusi moe kuma. Koe whiongongoye tamate kame tamata. Hange koe palo pare mai. Kau ku. Ostala mai te tau fua e tau tore ngahi tirei goia. Hange koe ke uhinga le reisea. Ai whemau ke o mai ke o ngake. Ifo e tau sikalamu no te ke e whekau o mai nea whioke pure me re whonua. Ka pau tau sato tu e sikalamu. Ka pau holofa e sikalamu. Ka tau teke holofa pe. Ai ako kuhinga sea ke. Tokoni mai pare mea mo ne kapne. Whakamaala mai isiu. He mahu inga whaitutu ni he mama e tamai. Ka tau tokoni ke he isiu koe ni. Eo e te tau tuane fo I pulu ke to alu. Hange tau nofo o whano ho tau ni maa wala maa. Ke tok whaitutu ni ene a whio. Ki hamea o kou hau kia. Ia au kou o kou tui. Koe wanoa hong fuluna ni hanga. Tere keiti mai. Ai mawhai. Whakonistu tone. Ke tau hanga whakotutu e pare mia mai. E kabineti mehe whareni. Maui ngai ke tau whakapoto. Ono whakakaukau. Ke tau alaini. Moi mea wangi mai mea. He wai ke utui ko ha mea o kukowi. Ai ui mai ke pure I le le whonua. Ka o mai wharufua. Koe whahausi pe sea ko.
Fe o atu pe au po kui fe ia e tuunga. E tohi tuuni. Na ufahu mai ke wharei. Koe uhi koe ko haka ke mea te tau. Tau whanau katoa peko. Tau whana. Malaki tāmate. He palo parema kone drugs. Tau whanau. Wai ngai. Kau hangea koe ke tau ko haa tau tolu ai. Ka ki au ke tau hanga whatonton tau ka mata me wharei. Ako ka manaki sea. Koe ngahi mea koe o hake. Ke mui mua he. He kalake mo ne kau ngawe. Ke toi whakafoki mai. He tau toki uri eki he ngahi mea o hake. E te wai pēu whatata. Na toki pay attention ko ho pehe. Koe toko taha pēu ansiti. Koe toko taha e ko os whakafis. O uri eki atuai o hake isiu ko ya. Me he anga pēu whakaukau te gai keu whakamaa popo katoa. Ka ku tui paton ke tokoni mai. Ai secretariat pe koe kalake mo ne kau ngawe. Ke nou te umea koe te whafoki mai. Ase ni take tau mui. Ke hoko o aonga. E ti enu ose angeu tau whakamao popo. Kau e os pe hono. Ka pe mai pe whai ngau ke pa. Ose patuku ia. Koe koe anga pe e ku. Fotu whakaukau sea. Ke tokoni ke ngau e whareni. Mono mahu inga. Keilo. Ko ngoi au ko maa. Te tuwa ti whenge ne a whio. He whareni. Loro tonga koe ako koe ku se whareni. Pare mia ko yo pare mia. Ka ko ngo e ko ma ki o hake I siu ko ya ka ko me e na mo o dia he whakau ka. Kai ke ko o hake pe au ke ma me ko ko loto ko ki ko ya tokoni nga atu whakau ke. kau. Ko le peke whafonga pe lawa ki tokoni atu ke. Sia ko ki tokoni ke whafonga ta pe mawhituna e whare. O ko tui ke he mea ko o ne malanga. Ka koe kore ki ai, koe tau whamaa opo. Tau whetokoni atu whai he whare koe ni. Ka kui kai koe lere ne polo kalama ana ia. O whamaa opo e tua he social media. Na whihi ai mea koe nako une malanga mai aki. Ko kore pe ki ai, ka tau whamaa opo. Tau whamaa opo e whare ni. Whakataha I atatatau mo mau tatau. Patau toki. Mea atu rewa ke kakai whonua, o tuku atu ki ai. Ko anga pe ku kore ki whafonga, pe tene tari pe kai. Mu fie tokoni pe manosia. Ko tari pe au ia e se ai hoha ai minister lao. Mo tokoni pare mia. Ka ko mana tu I hake ai pe mea ko ni sea. Na o hake tai patseti issue kon pe moe electoral commissions. Ke kau aki pe moe whakatau o software ka wega software. Na o mai whakaukau te nau ngau ki ai. Na e whakawhotu se ake activate mua ha royal commissions. Ke issue ko ini. Ko hono uhi ngā he koe ngai sino pere ngesi en. Kau ki hoko hono o hake ai parema ko ini. Kau nau toi mai I hanga whaunga mo whotutu. Na iai parema I he electricity commissions. Na I ko whakawhisi ai. Kai tangata I koe ni me iai. Pehe to kua vai. Hu me peko ia hu ia he electoral commissions. Koe ne pā mai peko ia ngai whehalaki koe nu o hake he kau ngā ue. Whawhisi mo ia me iai. Ona mulawa lau e ripote asika. Implicate ai. E ngai sino koe ni. E whai ngata sea ke ui mai ne a whio ke pure ne re whonua. Ka tau tepi pe tau tole wheitu koe. Tau toton ke kamata ia me he. Wāsi mai Ko kuanga I whakau ko ha mea ke mui he kalake pa mai whareni. Ke whaha. Ngā ue. He koe mea te hanga whakamā o popo e whonua. Kai ue tuku. Ke hangeo kai ke ilo he kakai pe o whe mea umoni pe o whe mea umoni. Koe mea ko mahu inga ia ke ata ki tua e tau ngā ue. Ka pau tau whihia he lao, tau whihia he lao. Kai ue te tau hangeo tau toi he ngahi mea. Ngahi tūtunga ko ia. Kai mamusia kakai mo te tong tu hawi rotos. Maroi mo whamari. ngaro. Ia. Me mai pare mia.
Tape feitona sea pa mo me mi pa whare area. Ko whapapalahi at ki he whawhonga tonga tapu fitu. Ne whamalanga mo ne ngahi isiu koni o hake yo asnita me make he sea. Urua ki pe o pe te ke maho no tifende ne awhio whawhoka. Koe tau ngā we ia tau umonga taha pe I hono tau kawe I e totonu me moni tau te fito ki pureanga ne awhio. Sea, koe mea koni o hake whekawaki pe mwe whiri. Kia te awia na o sea pe ngahi tutunia ko hiri na I lau he whamau a ngā koe victim of the law. Pea kia te au koe anga koe pu sio ki he ni koe anga pe ia ai whauhinga whakalao sea. Ka pau kia ha ngahi whauhinga whakalao ku nenefu pe o ku whimau ke whatonton koe tau whatongia ke whatonton I lao sea. Ke o ai whehu ia ai tutuni ho whare pe pefo ki he tutu o ni whamau a ngā whatatau ki he lao rotonga. Koe whakai koen ki he ki hono whataonga ai whiri e o toka ua o kau whawhonga sea ai ana I ngā ue whare a niuhu ke ansit pe tu hif me whare a rea. I waha taimi koen ai whiri a ki nau tolu o a umai ki he taimi koen tutuni whamau a ngā ki he whaunga hono whiri. Kia te au ia o whakalao pia sea. Ake uhinga koe ni, koe taimi koe na nau ngā ue ai whatatau ki koni stutone o wahe ni hu ngā ue whare a rea. Koe mea koe ke qualify e tok tutunia a mui. Ka koe hiu ki kaha tau lao he tai mini ke hu maa whawhonga ko whiri pa ia hawhai taimi pau ke probation. Pe whawhonga whangangari kai whaongongo ko hina a tutun mai whamanga ki au. Ki ka mea pehe ia sea. Pe ane pehe u whalao whatolo ua pehe. Whalao pe tutuni e whamau anga. Disqualified me mipa. Whakakato e whatongia whare o unseat ki nau tolu. Ka I he taimi koe nei whahoko e nau ngā ue. Me aho koe nei whanowhai ki nau tolu. Koe hoik me mipa whiri. Peo ka pau ko hoko me mipa ko ia. Ko me mipa kapneti. O fua whatongia me he ne portfolio koe ek minister ne awhio. Nai whakalao pe mo ia sea. Nai whakalao hono whanowhai ne awhio. Pe nai whakalao ne wahe pure anga tonga. Pe nai whakalao hono wahe. O au ki he aho ko whakawhisi, pe tu hifo he whare area. Sea koe ngai process ko ia o whakalao. Koe mea koe hono whehu ia pe o ton nai ke tā whakafoki, ai paanga na e wahe kai ki nau tolu. Sea, nā nau ngā ue pehe taim na e wahe ki nau tolu. Te tau whakatai au ngā e nau ngā ue na e whakahoko. Mea pe ka whawhonga ko o minister ko e ni. Na whai ngā ue lahi loto e aho te au palan ngā ue ko pureanga. Na whawhonga I pureanga ngai whatahi tō pureanga. Sea, me aia a mui o ka pau te tau tō whatontono I lao. Me mau ngā ki tau whatonga o ke ngai whakaukau. Ke kaha u, na whe mau ki whatontono I lao. Whawhofua mai ki whakaukau o ka pau ke whaamu e ka whawhonga. Ki hawhai ngā mea koe probation. Te hu mai pe minister whangaringari pe ka o lewa ko mahina o ki ka hao hopo. Pe koe ha, whawhonga, whangaringari pe me ahna e whiri mai koe kakai ka o lewa ko ke ata me a hopo. Se o ki ka mea pehe ia he anga tō u pure anga whateo karati. Kau tau taina. Koe sovereign country, kau tau taina whare ki ne whao halao ke o mai ngai whakaukau fo oko iau, ka pau e loto e whare sea. Ua ke sea, koe ngai paparema, koe elito e paparema koe ni, koe lao fo one whahumai wa whango fulu, aia ko hoko koe lao ne hao whamasiva e wharen sea, o kika tok hoko e ni ha unseating. Seo kau ia mea ku mau whakaukau, koe uhiu whia mau ki te whakafoki mai ngahi lao ke wharele e lao whiri sea. Ai u lao na o smau ki whahu mai he tapu o si, kanai toloi he pureanga koe po o si, kau te whakaukau ki whahu mai, i he tau wharerea koe ni sea, ai ngai wharere ki he lao whiri, koe uhi ke whamapo opo, ai uhinga whawhihia ka whawhonga, koe uhi koe ngahi interpretation. Whauhinga whamau anga,
o ngari o whehangangai ka moe unga whawhonua sea. Ai whewhawha ki aki ai ka inga ka moe ni iu nau pore la kanga ke whiri ki nau tolu koe whawhonga wharea rea sea. Koe whak mea o whasea koe mea anga mahin peia. Kau kei whangatangata i he lau whiri. Ai koe osen tau wharea rea whiha sea mahino mai te kikipiki ako ai kakai whiri pea moe kau whawhonga o nau kendi teiti. Te kepiki nau ako nau tō sea. Nei ose tō wharerea ko o si, whahoko e unseating, whahoko e ngai hopo, au ke hopo tangi sea, nei kike amanaki e te hoko mea ko ia i wafe wanima. No vema, mea ta tau pe sea. Na tau pehe ko ako, ai kau whawhonga whiri, kau te kei sea. Ai koe mea pe ua. Koe tau liliu e lao, whawhena pas, pa moe unga e tangata whiri, pe koe tau whamahi no, ke oto iaha mata vai o hange koe ngai whauhinga ko mai aho ni sea. Kai mea mahu inga i ke talanga i taim ko whawhok mai e lau ke whiri sea. O mau hiki pe heni, ko hi ke tata puni ai ngahi mata vai, i taim ko o mai ai ki tau toki a rea i wharensea ka pau. E roto lelei whetuna ki tau whahuma mui. Ko ta whaki ki he whiri sea. Waha ke whawhonga tangata whitu, ai ka weinga o longa ai whanua sea. Se longa pe whanua ko uhi ka ngai whamatala loi, mui kai mo oni tu whakwhikau aki pa mo project e ua. Ai pure anga, koe langa hawhakau kawa, pe koe secure project, whapaanga he panke o ACR, ATP. Ka mo e whare for all, ai NDRMO, ai eo ku i he whunga lisi, ai mei te ki, i he tofia, whakatu. Sea koe te ukamata pe mi hawhakau kawa, ko project koe ni, ne talhono wha mo on ke wha hoko i he tau ko si sea, hau mai ke he ahoni o mau whengi whakakato ngai whiema, ke oua toloi, kai hoko atu pe ai ngā ue koe ni sea. Ngai mga tunga lahi e ua, o ku totongi mo ua ai pure anga koe uhi koe te keki lava ke whakaata, ke hoko atu ngā ue, o whakatatau ke whakaamu, ai pure ngā tonga, i ono wha mo oni contract ki e tau ko si sea. Urua ki, te keke whakakato, ai design i hawhakau kawa sea. Kono mo ni, koe ka wenga ua urua ki, koe design ni lo tonga whaingau ki ai he taimi. Ua ki ai, te keke kato, ai ngā ue, ai koe whatonge pure anga, ke o mai ke he project ki, kono whamapa opo mai, ai ngā kere kere, o whemau ke whakakato. Sea, ko ne au mai ke aho ni, o toe si ipe, ai ngahi api whemau ke whakakato, kai atai whatonge pure anga, whatatau ki he are pau, ka moe ATP, ka moe contractor, ki whakata kere kere. Sea koe kere kere ka mea pepe nges. Ka nai toki whakakato e ngā ue sawea, i he maina ko o si, ki he priority, kere kere whemau, whika ulua ki, ka moe ua sea. Toe pe api e ua. Sea nau to ai ka wengo e ni me he sawea, ki whahoko me he ofisi e pare mia, hono whakakato e ngahi are pau, ki toenga kere kere koe uhi, ko ne mawha tuktuki, moe lahi toloi. Mahalo piki a pompongi, te mau whamo on mau tau i he taha ngahi api. Koe toenga ngahi api ukwhai a rea pa moe whawhonga whakalao, pa o ku iai amanak lelei ko uhi, ko hoko atu e tā noa, ki whakakato, anu whaata mai ko ngā apko ia sea. Koe ngahi mea whakakontract i sea, o ku toe, ke whakakato me he ta whakoeni ai puranga tonga, ai ngahi whemau e contractor, ai nai whahoko e komiti whawawhawe aneu, koe uhi koe ngahi tono no, e ta whake pure anga whaka management
o lotonga solo vai mo ia sea. Ke lava o whai hiki at sea ko hi ku hoko atu e ngahi a lea wha contract i tai mini. Ka ko ngahi mata vai koe na ni hanga o toloi mai. Ano wha hoko le rei whatongia koe ni pure anga o lotonga solo vai i tai mini sea. I e wā ai contract a PMU o ngā moi ka pehe foki ki he tauna ai koe ATP. Se koe mea koe ki he hawhau ka wā koe tau whakaamu ki whakakato le rei ngā we ka whasisi mo ua. Aia o ko whiwhia ki whahoko atu ko mau holoki hifo. Pehe foki ki he engineering, value engineering sea ko lava ke holoki ai mau inga aki e 1.4 miliona Amerika. Pe hange koe ngai whamatana o stuku ati he pohiri o whai ngau ke au ki September o ka kato pe mahino mai ai saving o whawhofua ki hongo fulu ke tānima miliona Amerika. Se pe ngai ngau koe ni o whatekikare pe o whemau ke tau ngau e ake ngai whamatala mo o nisea. Koe mea koe ni e toki whafoki mai ke whare i he taimi kōku ka kato ai. Ai toenga koe ngahi a rea sea ka mau inga pito e whatonga ai. Ai whaikekehi ngahi whamatalo ai. Mea mooni koe ni tuku atu koe hiu ku tohi pepa. Uri hine hina mahino pe ngai contract ki e toki lawa ki ati tai amui. Se koe ngau e koe ni whahoko koe ki he whale na e langa he World Bank. Koe Pangea Mamani. Au i loko e whare koe ni ai mei te ki. O ku lotonga whai ai ngau i ki ai sea. Hange koe report na e awe ki he press conference e whalaite wi kōsi. Na swhai e whatau fōwhora ki ne a whio i he wiki atu. Pea amanake toi whai pe ai whenga ke whamala ala ai toenga ngahi whema u ki he up koe ia i he weekend sea. Koe amanaki o ki ai whenga ke whapapau e huwhi i September pe tau ni sea ai whare koe ni. Ka koe ngahi mea koe whikau aki pa mo whatonton koe kere sea o ku lotonga whai ai ngā ue ki ai sea. Ko whimapi ke whapapau ai ngahi moni mea whikau aki pa mo e tuunga ki ai api koe lis koe ni sea na e lisia e kautaha uhila i he wafe taha nima. Pea na e sapu ia i he wafe taha ono. Saplis e mei te ki ai konga api koe ni tuku ai pea langa ai mei te ki i he wafe taha ono. Pea na e au mai ki he wafe wafā. O whakalahi e saplisi o whakau mai ki ai konga koe nei tuku ai kasa. Pea au mai ki aho ni sea nei tutuni kapneti ke kanseni ai saplisi. Kai whai ha whemaino aki ka moe mau api ke tuunga hono kore fo ou. Ke whai ha lisi fo ou i he funga o e mautofi a sea ai konga ko langa ai mei te ki kai oua e hoko atu ai saplis ai mei te ki i he funga o e lisi ai tonga paua. Koe ngai whatonton koe ni sea ku whai ngau i ki ai. Ko uhi ke whia marie pe ai mau api pe he foki ki he tauna aina ne langa e whare whapure a ngā sea. Kai hoko atu e ngā ue koe uhi koe wholoa e ose. Ai ngā ue whare koe toi pēne kere ke whakakato sea. Sea nei ai ai whamatala loi nai awe takai holo koe uhinga hono saplis e pure anga. Koe pure anga o e wafe tawha, koe pure anga o wafe wawha sea. Ai lisi ko kia mei te ki koe uhi ko hono tānaki mai ai no e tonga paua
o wa'u ki he 5 miliona pahala. Sea, na os whamatala pe mea koe ni i he kohiri, i he press conference, ai office Paremia, koe whika o asi koe ni i he DC, ki he 5 miliona, o uhinga ia koe whaluku fua ia ai asset, pe koe koloa o malui, e he panke ai tonga pāua. O i kai koe lahi ai no, na e toho e he kautaha tonga pāua, koe hui wa mai ke he aho ni koe lahi taha e no ko toho e tonga pāua i ha taini, na ea o pe maha ua 1 miliona o i kai te laka nge he tau noa. Sea ko whimape ke mahino whamatala koe ni, ko hiu loi, hono ave whamatala na e no ai kautaha tonga pāua i e 5 miliona. Hala o pita. Koe no e kautaha tonga pāua, ne kai te laka hake ia pe hao mai ke aho ni, o nau tāwha foki pepa anga o nau no, o kai te laka hake ia he 1 miliona sea. Sea koe mea koe ku haa koe he whamatala whapaanga kua os ati tā I, pia mahino pe ki download me website I ai tonga pāua, koe no ki kai te laka nge ia, o wau ki he maulunga taha o e nau malu I, ai whauhinga I he titi ai 5 miliona. Sea, koe mea wha teknikare e ni, ka koe aipiki o takahala e kakai whanua sea, ke pehe koe whupanga lahi whauwhaua na e no pe whamaloa sea. Aro, koe te kumaro ki e kani ni tonga i e matanga roa, ka matanga rei ki kawak, ngahi tuwake, ka ngahi mai noak tuou, o mai ke whare e kim, ka mai o mahalo atuai e whare mea, whare ngā koe o ngā rei e ni ko te o mai kawak, ka moe tūku ngā e whanua, o fua ka koe te pia, e ngā awe ai kapneti, toro tonga koe ia koe whaingata, na hoko i e o kau me nipa, ke kapneti, ka koe kumaro atuai. Koe me whāsi pēni o atu i e te me mai tōna Malo ke pare mea ko hi ko ne mea mai ki he o mea ko hi me tol ko ni. Ko kore peo ko hi ko te fito ka matala ko ni fela pe I peo mo e mo e mahu inga ko ni ki he ai koloa ko ni fela pe peo mo English ko ni patakoa. Ko kore peo ko hi ko ai pe ke mahino e lava maha matala fa pau. Ko pa maha matala manga fa matala ke commit pa. Ke malo ka sio ko matala pa na te mala pa pe whaka verify pe mai ki hen ko wike ko u whila u api. Malava ma tokoni ai. Ai mea ko ia. Sea, tōne piki he sea ko mi pānga, koe whamatala ki ai os public domain ia. Koe ripoti a tita wha tāo, ai ka tāo hila o wala download pe imi na website I sea. O kike ha report ma ke he pe pāhu mai ki whareni, o si public ki ngā hi whamatala koe ni sea. Kai lava peke te o mai, ka koe whapahino I at pe, whakakato he pure angapa moe o pāua na whatongia pāhu mai o te report sea. Na tiki ki ta video tātou lau ki pāhu mai ki whareni, ka os ata ia ke nau map se. So ka pusena pe ke para se ko e peo ko hi ke mahino en e ko ai whakawhikiki. Ko tui ko mai mea ko ni ko tui mahino pe ai ripoti whapanga ko ai ko ni ka tāhuila. Ka putui e to ko ni ko hi e ku whanongo ke ne mea o ku whato o ku ne mea mai hanga te au o ku ua ulaki. Pe ko hinga ni ko ni mawalu ke mahu inga mo kisi a fui konga kere kere. Pe ko e mahu inga ko ni mawalu whenga ia mo ko ne mea mai 45 ko acid ko ke te ko mea ko e te umea ke malu mea ma kai ke ko ke ma whapapau ia. Ko ipe ko tui mahino ai. A ka whaako ia sea ko ipe ko papau ko mea i ko whitai mahino aki pe ai mo tui te maulawa o pakai ki ai. Ya, gue lagi tokonya, kamu itu lah saya tahu ini pada pada dia. Yo aku lagi tu kalau dia pada dia saya aku readily available apa firma apa apa thì bảo là vừa download thì từ máy phê bị làm việc còn cả cái download I audited account ấy ai tàu gặp vào
Patu ke foge dia ko me te ki foge ko grani. Ko to ko dia ko ke le ke fa no dia ko me au fa ta ya. E ka po ko ta no pe ni ke building ko me. Ko me te ki ya ko me au fa me be mi sa pa nga to ko ni ko le fa dia. Ai au ko ke ka wi ya. Ke ta pe no pe na ko me au fa ta pe ai pa ke ma ni. Ai sai pe o pe ku kai ki lava tau no ti e komi panga kai ka ba o mai ma to te tau no mai ma to mai ku nga pe ke to ko ni ki me ko ke a to ta pi ba palo o pe sia to mai ho ki pa ma to ko na pe ke ka ta ki te mai pe po submission na e premia o mai fa ta hai mo ko fotu at pe sia mai fa ta hai ko i to mai ke komi panga ke mo ba kai ya e ko fo nga pe lava mai no ko me ai e tau toko ni pe i kono whamalala e ngai mea koe. Kono ua pe, koe whamalua tu koe mea koe ni o e tūnga kui ai ai halfkawawana o pe he poke au ia whai koe ne tau whamatala ke pacheti nei mea unai asia pe he toloi kana mea pare mea po o si kakata. Tau mahalo ke toki ki mea ni mahalo te ke kakata. E pe he tai koe ia po maala ala po sati. Tau mahalo ke te wangi mea. Ko tu koe mea mahawinga taha ko i e kai kon mai no te pa pare mai project management ke tuai na me ai ko tu ke te ala pe pau ki ba te mai pe moia ki he ko me pa nga ke mau ki pa kai ki ka ai pe ko hi ke fe to ni aki u me a ko be ho ka pau ko project management ko pe contract ko dit la pe na to ka tu ko pau pe ne me mai ai me ko pa la va re ba fe ko ki tai ka ku hinga pe ko hi ko nga ma ko alu ko lo ko fu me ta na to ko kai fo ne ta me to ta e pe pe mia ko no fa mo ni ko ke na kai ko a wi ko pe ngai me be ma ko fe to a ki pe lo pe a ko tu ta fe to nya pe ke la ba ngai nga we ko ni ko tu ko me ma nga pe ta fe to nya me nga ko fe ke fa ma ko tu ko ta to ko ni pe ke fa ma la ko me ai ta o ko o ke fa ma la te nga we ko nga we me ngai me ko ni ko tu ko ngai me ko ni la pe ko ta so lo ko ta ko no nga ta se ma Se whafo wa pia. Hangi pe ka mea nā tūpā ki ai i pohiri o ki hapa matala fufu. Ko ni poti ko whi ma o ko mea kuna o atu ko mea pena lapi poti ko ni whamatala paanga. Tau aspe ia nā whamatala paanga ai lahi ko e nā no. Tau aspe whamatala iki. Ko e notations i whamatala paanga sea ai ngai asset o malu i aki. Ai whenapaspe mo mea nā whamatala ki mo sea. Ko mea koe ku mea mai ke whafonga tonga tapnima ki he contract na whamoni ai sea ko tare o ni whatontonu mon pe ia ko e minsta ke he na ni whamoni mea ko ia ko contract ke he na whamoni ai whafonga tonga tapnima sea ka koe whamatala u patape ke o ate ko me whangau na mea mai ki e minsta o te tau aki mai u ka tāpure a sea Tapa de chia tu veo que tari te rai ta la vela que se hui con o mai va fonga no tap fitu o pe kawa ki ka mo e kawa ko con TNU o te ke fo owen ke mo tuan ko te ke ma ta no ke ko ofisio to ka mo e isi ko ni ma ko me pe ke fa mahino i he kai ke a ko i hapolo kalama i he TNU ka rewa kua whakapāsipe a credit ka mi he TNQAP. Whakapau e whakapāsi mai he a credit he TNQAP hapolo kalama pe a ko i pamane osiko ia o ku ia e to tonu ai toko taha ko kene mau e whakailonga o e polo kalama ako ko ia. Ka tui ka isi u ke he ia pe o ku hai kune recognize ai qualification ni ka koe anga mahe ni ia ku pau koe a credit wa a poate koe ni pe toki whakahoko rewa anua koe provider pe ko TNU pe ko a pe ako kehe ai polokalama koe a share malo. Ono mara te ki no o te pe se tamu fituna. Se ko whamaro ba ki e minista ko yo no mai e whamatala ko ni. Ko kore ba se ke
Ke te whemea aki pepe mo e ni i koni a tianiu. Ka ai fo whare area kona whahoko matuan sia. Na tō hake i ai. Mea te tau pe. Ai au na whamaoni mai ki ngau tōru ia. Wei ngai kōsi au teke accredit ia. Au whehu ia ne kōko certificate. Kau kore pe. Kano i ngā pe ke tau sen kātoa pe kakai pe ta. Ke lava mo ke te whai pe ki he e ahake ngā ripoti. Ke te wane mau mai pe ngā ripoti e te askatoa. O kua, o makarikao, ka ai haku kātoa mea ta tau se ripoti pe. Pauki laila. O koe ku whi hanga toa tai mea whare se ako kukore pe. Ko i ngā ki mea pe mo ki ai. Ko i ngā te maa mure maa pōpang. Mara pe tai se. Koe e whamaro ki he ngai whenea koi koe au ni pe nei tū mai me tō tap whā e tūnga koe ni ke tolo i e whare o maha whainga maari e ke mō mea ki ai. I o mō ngai ripoti. Noa i hau e ki. Kapa te hitona i sea. Kapa ki he pale mea tonga mai tampini ni si. Ka mai o e kaputi. Sea pau kore pe mua ke whamaru maru pe whatapu was whai e hitona. O se kawa ki tamu e kawatanga e whare e sea. Alo pe o lau maari e mau ho whatongia. O whoroa sea e tau lolo ngō pia moe e kai ki whahanga oe. Pia kulahi rewa ngai mea ku o hake o hangi ke mea ki ai au ku whanonga pe i ngai press conference ai. Pare mea ka te au e o whiunga pe ia. Tōke kure anga ke nau hoka te nau kawe. Pia pau whi mau katahe me mi pai wharin sea po popo ati mai pe. Poi ki mea kawe ke tokoni i me mi pa sea. Poi ki mea ko ki hoha kei sea ko se eke peke pare mea ko whi pai minister whonua. Kono ia i sea ko a wende mau mātua mau toru ke o ai ere sita nau api. O pene ki motua ko whorau mai ko talange. Pau ke mau beto i me whisakolo. O mai beto i me whisakolo, mai me tohi. Pe hami he police report. O ki loa ai whaunga kono ngau e ki e he minister. Kau kai ke ulawe i. Koe hako ane tau mua. E ko tua lao ka ia nihi o ku whalau ka pe ea ki ha api i sea. E kai ke tō anu monu ia ona, hene mea kono whai koe, kono whaka eke o e tō tāko ia i sea. Tange ko mea mea kato ngata whitu ko tāo whelanga. Ko mea ki whe, kare mea pu lahi ne puri, ka lahi e ne wholau. Mea pai e totonu ke mau rea, te kaua ki moi whainga wholau ko ni e pu ki lahi whakamore i sea. Tō peke wat peke ke mea kai pare mea koe ki mea whakao si pare mea ko ki tokanga ki ai o kou tokanga ko hui ko mau te pire io au kia mea tokanga kai whanua malawa peke wat te pire kani i sea. Ko e tau lai sen i koni whekao koe me matato whai i sea. O mau e whamatara whalala anga me he ki mātua me wawa o ange ai ngahi mea ke nau whai koe mai e waka. O mai e mea whakakato koto ai. Taimu kone whakakato ai. Ia kai ke ange nau le sento whana tolo. Kai ange lai sento wha ia kau muhi sea. Kua tangai pe pure anga koe mea koe di. O kuia e kau muri. O nau ngau ea ke mātua tonga. Ia ai e ngai lai sen ke he tolu pe wha. Ka koe tama pe e tak. O koona kotoa matato wha koe di sea. Koe kore pe mu fotu atu e pare mea. Sei ai ange matua tonga ke laki ange nau lai sen ni he koe hui koe matua tonga to tonu ia. Eki matua ko Stephen Pongi i wawa ai peke tau tanoa hingoa kunga ke nau bea mai kiai o wak mai o nau reo ke whare. O me waka whai kotoa u mea whawhena pasi ka mwe se mau koe atak mamata. O sang te hotala mai kai ke tāri ia. Pea se tuku ai peho no waka sea tu pe sea ke o atu
e whenga mari kore no mau ai o e kore ata. Ko hui ko ho ase ni tako ngai mea ke kimu apa tau kere si sea. Ya ko po wa tai pe to tap fa. Tau ki tolo ya lahi ngai mea ko tonu ke mea ke ko fa funga ka mai o e ki. Ngai ma komiti ke whenga koe lao, te ke asmai mo komiti koe ke mai ai lao koe ke whai whina ke whareni sea. Ka o pulahi au pito tau ngā we. Ka koe whotu atu ke whituna mo ate ki kore koni e. Koe preanga, koe kore penia mo whafunga te kakai whanua. Ma kehe me ngai mea whateknikare kona mo mea mai ki ai. I he api na e whai no pia mo fu hala whakawakawa koe. Ngai toki hene me sa whanua he koe ana ne teke lahi taha whai mea koni e sea. Ke whai mo ai. Ke whai mo ai. Ka pa mea maari e koe ke hanga puri anga ngau e ke lao koe puma. Koe lao e puma ke ngau ke mea e kakai whanua. Oku whakaao au e lao e koe ia. E hape au ku mea i he puri anga mata rere ke whaha ngau e. Koe ui ngai puri anga. La koe na stari hen. E whai ngau e ia. Ka kei whai pe ai puri anga no whai nau whatongia. Koe whakakore kore. A kai te whaku ngai kolo anga ko. Sea. O tuat pe mo e puri anga pa kai mah lau ki mea kona apa mau ki toanga ki ai. Te kau mo e la sen mata tofu sea. Fasa ki te pesa ko me mra ki kore ka ke kare mia ko hai na e tingi e moinsia. Ve e roi ko nga ka ngai fe mau ko pa nga ke mau rere ki ai se. Ma Certo. Kamata pe mi meu toan ke ko pe me papau. Uro aki ko e mista fonua se ku waki mai. Ke wharen ka pe ki e kapne tiu ki ai mea whawhutu tui mo waki ai. Pera koe te whenga pe ke tari atu e ngai isiu koni ko hake wheka haki ka moe pahopa ngā ue o ngā fonua se. Koe stop order koe mea for all we are sea I hono pusi au e pot ngā whanua e ngā mawhai. Ko uki koe ni koe ni ngā langa tai whakakata ki mau I lau. Whatatau ki he ota koe ni ku tupu atu he pot ngā whanua sea. Lahi pe hono mau I ai tutun koe ni sea. Ka koe mea make koe nei o hake koe he eknopere whakakata ka moe ngahi langa ko laisen e upot ngā ke he ka toi pe whanua ngā whakata ka huato ngā se o mau tui tatau mato ka mek no pere ke tui a wia o ton ke hoka kore a ngā ko hawhi toke ne hanga whakatu ngā I langa whakaklaka whanua koe langa koe se tātau taha sea o ku paanga taimi pia o kia taimi paanga sea ke taimi ko ku tua ngā ue kei wahe pe kau ngā ue langa o kei lahi pe whakamō. Taimko tu utai koloa ki he langa sea o whaata mai ni wafu o totongi taimi container. O kia taimi o ka pau te hopatu hana toloi e ume mea ngā ue sea ke kei fotu pe taha pilipia. Hei mau inga pito ke wharerei e pore anga ni ngā ue ke poupou ke ranga wharara sea. Hei taimi tatau peo whi mau ki taliu I mai ai ka kai whanua pa pe foki ki he ni I koe ni nga whaho ki ngā koe ni ki ngahi tutut pau I he lao whanua ai a koe ni upu whenga ai e minsta ke whai pau ki aisea. O ke pe taimi au whehala ki no whai tutuni sea ke tok taimi ki tau patong tonu ai. Ka o te tau tapa sia ni whai tutuni e upu iai pe ni ihia nā nau whai hala ki he tutuni lao whanua sea. Ku hingai mo mga tunga te rei ai tutuni pot ngā we. Kapau ke hau keis ma ke. Tau fotu mai sea me tu tai mini kwa ku leo I he pot ngā koe ni. Pahu mai ho mo ngai whima o ke whai se ma ke. I ai ke uhi koe tui mai loto I langa I whanua sea. Ke mau whima o ke hoko I mahi. Process koe ni pa mea tene hanga o whaloto si. Ai langa whanua. Kama langa whalaka sea mo popo ka kato ki ai. Kua peke tau siofi penga I tutuni lao sea ke lawa ke tau ngā we tuk I ngai tutuni ngai polisi pot ngau. Mea whekawa ki pa moe lai sene maumata moe ka kalpa tofu asea.
O makatuunga hono whātosi, ai ulai seni whaki I he ripoti o ne hanga o tataki, nea mai me he SPC. Ko uhi ko e tokanga ko e he hengi e whangatopua a o hiki nao tōpia ki fis kari ake tongan sea. Mātuunga he ngahi whatotolo whakasainis ko whamoon tau whimau peke tau whapotopoto ono vahe koloko ni sea. O ke mooni ko tau whimau ke laiseni pe ai kakai whanua sea ko uhi ko kolo ai nia atonga tau whimau ke nofe monu ia ki he tau kakai tonga sea. Kau ia ngai poresiu whae ngau ki ai ki whare nei. Koe whakatoko si koe ni ulaiseni sea ko pau ki whahoko ia. Ka kono tari koe ni laiseni o mātuunga ni ihi I kohiri na nau whai pau ki he tutuuni me ngai poresi koe ki he mamata tokoa. Seo ke ngahi tutuuni mahino ia ki mamata me tokoa. Koe toko whāpe ia taini mo whoke kakau, tu ke he kaiti o mo whoke I he roto o se ni tau me tanga tokoa. Koe kakau ke koe I o lunga I he whunga o se ni ui koe snorkeling o mo fua tapu ke upu ata. Ke hoa kasa, ke hoa upu I le mahu whakatonga. Upu wheka e manawa lo mahota. Seo tapu. O geni ihi nā mau I lau koe iahe tapu o si sea. Ko tango upa e ni iko ni mamata toku hau. No mau I nau tau ai lau. Ko hinga lau ke malu I kita. E ni ihi wa ahi ke whangatoku a. Kamu e whangatoku a sea. Nā lawe hata. Ko ngai tutun koe ni whima ke whaipau ki ai. Ai ukau tahna nau laiseni pohiri. Pena mga tūngai kono whatautau. Kono whafoho nau laiseni peika. Koe whaki ko laiseni po sea. O mātūngai a he whika whalufua whima ke holoki ai. Ai ko laiseni ko whaki. Pena as whai pe ai whatanoa ke industry ko ni sea I tapos. I he kamataanga tau. E kista malolo. Ai ke hoko atu pe ai consultation ko ia sea. E o kikai ngata pe waba. Na iai ai whatosi e laiseni I hapai. Ko ki mau ki e o mo tokatapa. Ka koe lai tahe koe sia koe uhi koe waka ni manoa sea. Na ngau e tau ko si I waba. O fu toko lahi apito. Ka ko pau peke I ahono tu sea koe uhi koe tau whapoto I koloa whanatula koe koe whakatopua a. E koe taim koe te nau holain e tau tapa I o se ni sea. I koe te iaha whoki mai. E alu poloi koe iau ma ui e fisi. Koe tau pengan ki whatolonga e tau koloa sea koe uhi koe takmamata kamata ke mana koe mamanse. Ko koe peke hokwat pe whata no industry koe ni sea. Ka moe ek minista takmamata. Ko ni toi aho ni sea ko ke I leo pe ai pe po ke moi. I e toinga koe wikeni e toki whapapau I mai. Ni I koe te nau whitou. Ngai lakang ko ata kiri ngau e ane usea. Ata pe ofisi ki tok whata no ki mea ko poha ke ai ikno pere sea. Aro, o maroat, e pare mea, ngā heu ke pare, koe, ka pit, Se o ki se whamalo pia ke pare mea ni anga whamalala mai. E ngai isiu koe ko hake. Ka kuai ku fotu whakaukau pe kia I whekau aki pa moe. Moe ngahi langa koni ulotonga lere. O koutu yo ku ne toka mea lere pe. Pe lava o aipe haki stay e ngahi stopo ta. Kai lere pe na o ngā oe. Ka toki whakalere e pe ngahi whema o e lao. He koe lao ngā koko mai koe kau mea. Tu oe ngā oe kau. Wahange pe koe ne mea. Oku wahe. Koutu ye uhinga lere e stopo ta ka pau te ike langa. Ka koe ni tu vai ua koe whare wahange ai ke whapoto. Koe fotu pe na lava. E koe nei o mai ki mātua ne fiafi. O kore mai mea koe ni. Pea koe tau kapo koko o mai he kau muri koko nau mea.
ne onga una uma o ngahi lisi kai ga na fetu ka na to lisi ki sia ina ko kere ku he ni mo ngahi fonua mo ngahi langa ai ko me ai property en apu ya ki he len holta ko ki he foi kai mi ta tau pe ko hanga fatonga hi foi kupu ai mahu inga ko ke ta hanga o operationalize ai lao ke ai lao kere o tuhu i mai he kupu ni ma no i kai toi ova hano lis e ka o wa noa ai o tu e fa poto ke fa ka i lis ko ni he ko uhinga ai amendment ko yana e fai e lau mari ke o tu hausia he ko intention ko kere ke nga we he tonga hono masiva ta mo ka ve ngai lo tu mo fonwa ka ko ne alu ko o a o ngai lisi o ta o ni mano ta o no no ta o ngal noa o si alienate le vai hako ia ka ko nga ke ko ngai ngai review ke na no si o ke ka ko re pe nia na lava wa ha ki i whakaata ki ngahi langa he ka paue ko isi o ia taha ko pehe ko he me he savea o ku ai taha o ha o ia pore e ko nga kere ka ko pore ko ia e to fai tu tone fa mau anga ia ka ko e ka paue tene pore e ko ska ka ko e fare tene mau ai ia ono monu ia ko fie mau he e kau muria pa me re no na ke fai langa pe ka pau e o sa nge hono whakatondo nu o sa tau i taha mua mahina e ono. O kei tū, ko ngā ua pēa e whare. Ko hai tene totongi fu tari mo i hike mahuinga kolo. Ai, mahana ki whapato e whai pēha e o amana ki tau malolo da koto ku e kau. A koe anga pē fo tū whakau. Pe malo i mau whakamari e sea. Maro, whape, ia, i te mea mai te, me mea. Se kata koe toki maumahini e whamatara ai whika koe ulai sento whahaki. Ke o atu peki ho le kau tima wharesea. Ko wawauna e tolwhae ulai sen kona i wawau. E tau nina e holo ki me tolwhao wano. Se pe wanoa ke i ulahi pe ulai sen e koe ia. Pape ona ki pe mo hapai pa me tonga tapo ki te waka i e tahnima. Ai ke tunga ko ke ko wawauna i tolwha holo ki fo o wanoa. Pe wano whake ona ki koe me toi ngā koe whanua se au kei laka nge ia. Ai ulai sen e whaki i. Wawau e ulai sen e whaki hapai pa me tonga. Pe mea kone tokan ki ai e tonga tapu fitu sea. E whai pesi o ki ai. Mahino pe mea kuhinga ki ai. Kai tataki pe mea ko whaata mahi lao. Pe lava ki whangofua pe ka tō whaatong sea. O ka pau whaata e ngai tutu ni e. O ngā o whanua sea. Aro, mea kua mui pe, na e whotu mai whoki he tonga tapu wha. Ki maa roro ai wharen, ka tuk whotu i hui ka hau. Tu watu he wharen, waha pōpō kei. O he ai pōpō ke tono i e whare i hui ka hau. Ngā ka mō mea atu, o lau, ai ngāhi tohi. Ko tu whātu ri pōti, e whahawhi mea aki ki ai. Ko e whehu ina e mai i he eikpare mea na e kai ke tāri mai he o eiki mei wawau. Ko e hāhono whakatonga o e pōpu whohake. Ko e whakatete ro fusi. Na e kai ke mō maa o e whi ko ia. Ko e hāhono e whehu i ko ai atu ka ke hau eika wawau. Na e kai ke tāri mai ia. O maro atu he whi mea aki re au ni. Se. More ki. O ware ho mea ki fo i uku ko ia. O ke hau ku pe e para to fa. Fa uku e para to fa. O hai mi tai wa. Ana ke si lava i pare mea. Ka o ware ho mea mai pa ko tonu pe ia. Ano ai to tapuni. Ko u fo ha ke me o ki la. Se o fa malo ko ta fi to pi pare mea. Apa wanoa. Ai te wata ki mo tonga. Ai ga no ko ga no para ma tai mi go na banda o wanim ko foi para mala ita i se a ke bia e ka kai fonua
koe uwaka koe a kau muri koe aia o whai kei na smai pe he ton pare mia na o so mai mia koe ke whare pe a o ta ofi ai kau wuku ai kau muri koe ni kana o whai pe ai mau lao eksea e pare mia whatonga mia koe ni ne o pe ko mai whika ya hage o he matua tonga i kei te harte whainga maari o nau tolu ko re tu pe ai mo he wata he kona wau mai nau tangi ke whare Pika hano pare maona. Koe me mea kone hit run ai ka. Kai mahino rewa kone osia e tō wika koe ia. Ka leo e tau ko osia o hit a mea ia. Koe uhi kono hanga he kau muri o pā usi e whaunga uku koe aina ke mea mai a kiksea. Fou pere ke spang mau paangai e si vahe pai whanua wawau. E ki mātua i eua whamiri peta. Kau kakau ai a hono ngo foha e tangata i koe ia. Kau koto tui pare mea. Ai ki wata whamuri more. E koe ki mātua ni unau tokoni ki he whaituna. Na tau fusi ya ue lao ka hiri koe. Ma kukora ki he specie. Ma halo e mau scientist. Kau mo mea e mo unu. Kua he mo unu. Nau mea mea nau tolo ke tausi. Ka hiri koe a koe e ki pe taha. E ko si suklaisi o ne a fio e mea mo ui i tahi putunga. Ko koe ki u whaatui. E un nini o. Ane po ki tō ua ko pepe. Tonu ange pe whawofua whai me tau mai sea. I he ngahi scientist kono po mai koni sea. Ako u fotua ni sea. Premia. Ake ua taha kone moe. O te kumtama ki te au. E ko ki po pe ke te tuna. Malo sea. Ano, e koe ko tari, ke tolo e whare ki un kao, wange koe ane. Kore mai, Whamore more whetuna lau mari rei minit peta. E tap me whetuna sea. Ko ngā pe bos kamata totongi he kakai e whanua na mo ua uhila. Nai mea me whuke pare mea pa nai tari he whare ni e whakaivia taha walu miliona ke subsidize e totongi uhila. O si asi pe he bua uhila na e kamata mai haula ke siulai. Holo mo uhila me taha sente wanima ke uniti ke taha sente taha tolo. Taha sente taha aua. Eke holo ke taha sente taha tolo. Kala ngau pe he whoko e taimi ko uhinga hiki e palapare ma kone hike lolo. Ko taimi ko taria pacheti pa te nau subsidize ko toa e fo hiki ko ia. Pa e mai motona nau pe e kamata pe sanuari holo ake. Seli ke tolu noa ka pa e tok whakafok peke miniti e wheme aki. Ako kai tu, kone tu ia ko he lolo tonga ni. Na tu ko pa tok whai hiki na serit pe hiva ua. Ki he uniti. Pea nau hiki me ai ke taha sente wanima. Koe pila kone na tok hau kamate haula ko siulai. Holo pe ia ke taha sente taha ua. Kai ke holo ke sente hiva ua. Whatatau ke he mea kona nau whakamalanga mai. Koe hiki. E subsidize ke taha walu miliona na tari e wharensia. Ko te hau si kamata totongi ka kai whanua na umo. Ua kana nau pefo. Ko kamata pe tau whapanga. O holo ki sente hiva ua. Au holo pe nia ke taha sente taha ua se. Ko ke epe ke ki whaatari mai ke pare mea pa mui hui kurea. Malo se. Sia, tapu fituna, tapu mebi papale alea. Tupe ko ki kamata pe ko ngape ko potungaru ilafu ki motuan. Ko foga kon pinga ko subsidy ko wi ai va foi mahina e kamata me. Na kai ya ta noi ki san wa. Na ko mahina ko nei hu mai fo ko de pacheti na sia e ngai mahina ya. Na sto to ki fo ki e kakai. Kalau biar dia naik kau tok mai dia ba ai foi mau inga ko naik to lu ka o credit ye nau pila pa mu bu pa na ke o ba ko pe ye pa ngai wa no to ba dia wa no ko to ho ya ye mo wa ko inga be ko me na to ke pu nga kana ke to nge ko ya i te ma to ya ai foi la hi ko ya o ha pe he mai na wa mai ko ke me na wa ke to ta mo fu ai ko ni si lai nei ta mai de ma i rate ko ta ve ko rate ko to subsidize rate basically he ko ha benchmark ko nei ngau ya ai ma hin na ngau ke ko le me ai ke ma wa difference ko
an fai ke lau ko ni ai fa o fulo pai ko e lau ni pese o pau o mai a ne ki to me pe ai nga fika ko ni ke nga ke atu ha tari ki ai tari to pe ke pe mai a to pe u ke fe dona a ma tari to mai me he to ta va ko to pa wa o e pare me fu mi sario ne o pe ai ka me pe pe ta na ki kai u nga kai o tu ai nga fika ha tari ha ke ko me o to kan ki ai pa bu ha se malo Maro, Se ko popo pe ki me insta ke nga ka ta he puri nga se ko ulo ki pe ko fi fa mai no I mena to kan ke to ta pon fulu na e toki fai pe tau ko ni I Iran he konki moi o pe polisi pena to matu unga e hiki ko ni e lolo ko wi ko mama ko to ni ne toki a o mai hiki ko ia ki mu ia se ai ko fa ka ki subsidize ni sanwari se na ki mama pe tau no to sanwari na to fai me tau ki mu ko me no wa se ko neongo ko e tawhapanga mo tu a na e whahoko ai tu pā ke toko ni e totongu hila ka kai whanua sea ka nga e tok whaai ia he patseti ko na e tāli me I siulai. Sea koe mahina ua na hike e lolo sea na e tāli he kapneti ke subsidize e ke koe lolo. Pena se whamaino I me si o koe ni tonga pāua e tāna kia ki he mo ua koe ni I siulai sea. Ai koe ni ipe koe na nau os totongi nau mo ua sea o totongi he pure anga ai whai ke he mo ua koe ia. Ku hoko atu he taimin sea. Ko pau ke ani na nau totong mo ua I loto he taimin koe o kufua he pure anga ai tokon koe ni. Ke nau tok whetu tak peki tonga pāua koe uhi koe ale pau ai wharipa anga pa me tonga pāua pas whamo on sea. Whikau aki pa me panga tokon tawa miliona. E lere toenga tāwini o mga tuunga e hiki koe lolo ka pātu e holo I koe lolo sea e tāna ki lewa I saving koe iau awea ka tokon ke. E o ni tua taimini sea ku ke lere pe a tokon koe ni me subsidy o whatatau ki mea kone tuk pāke pure anga. Ka pau whehalaki hao mo ua pe tu tak mai ki pot ngā ue koe ni e Queen Star. Ngai kau tahe pure anga pe koe I tonga pāua e kos mahino pe a rea pāu ia wā koe koe wharipanga sea. Se ki whawa te tapa whitona wa te ki he koe ki o e pareara ku whamalo koe ki tokona te ka venga koe ni. Ta whakene mea na e whaika e lo tonga whi mea koe kapne I he patseti. Koe eke koe taha walu koe ni ke lava tala mai koe haa koe e whika koe hai lahi. Koe hike whika I mai ke mahina taha walu. Koe tari koe te mai me he kore mea Mr. Banga a koe ia. Koe tau e ki Mr. Banga. Koe pe e holoka se te tolu noa kamata mi sanuari. E tau ni. Aia koe mea na whakahoko me ki he whare. Ka wotui koe mea whaapere whamahino. He taimita tau o tonga lere pe whoki. E totongi holoki a koe o nau tolko masiva. Koe masiva koe na aina ngata nau tolko pako ke lere pe honga ke uhila ngata. E kilo wate te au. Na e si lere me te whoki. Pea na e whaamrewa ko hui koe tānak me koe. Ni ka wotui tokoni pe i pare mea whamahino I mange koe haa e mea. E ko hui ko mau whasio mo eke mai kakai ko whee e mea. Ko tui ko hui ngā pe. Ko hui nai pe. Tere ta tau noa, whoki ki kātoa, whoki ki Sanuari o Hawaii. E ko hui ka whika koe whiha tahu walu. Ne te ke maha whamatara. Ke ko tui koe o mau inga pito pe ke whakamahinu mo e ngahi mea nai whai. Ko tui ke whatontonu ke ea o lere mai. Malo sea. ore whamaro I e whimea tene e Matana, maro te paremia, ma hui Istra, pe ke hui kwa whonga, ma hui kwa pere, mea tene I whikawak, koe ngā he mea ke he koe kui ai, nei pureanga ka mai ai whonua. Koe toi ngai weekend I ka tolo I ai, ki he ukau, ka mo mea atu, umakai, e ngahi report, he pia whoke ngai tūtūni. O kia e mea ko whaka o whatonga, koe taimua ko mo mea ai ke mo ngahi tūtūni, mea mo e ngahi lao, ki mo whaka
mea to tonu ki ai, kono ngai koe ngai whime aku o hoko i he funga koe whalere whikawa koe me tūtūni koe Pea mahino mai pehe taimi o ku whai ai ngai ripoti koe ai potu ngā we. Kai koe ngahi lao, ku whia maa wabitu koe mō mea to tonu ki ai, whikawa ki e ni mo whime aki koe ni koe, i he whare, kai ngahi lao, ngā mō pās, kai maa ngai tūtūni. Pea whia maa we, e mō mea ki ai he toi ngai weekend, kai pehe whoke mō tuk mea mai, ia wika hao. Oia, watu e whamaro, e mea tere, me hoko tau taimi, ka tau whaosi ai rewa, he toi ngai weekend, mō tuk mea mai, e wika hao. Pea koe kres, ai eke, Jesus Christ, me ofa e o tua, me whiohe lang maari e maa ni oni, e ti tau tōku tō pēia tā ngata. Amen.